Smanyina see a yenom, medical catcher of that da. Sahana batin panisem, ahana batin commode, ahana futu semwa, emo champa, yadeba brown now so what ye be. Now to me de atete na brabo na brabo na wo bono atumi akototen e de amam krobia sante kotokose de wotwa sanu pempi no ya na wonim se na chi ache o enu nti na so passe penipa ya fatu ye ho so na afutu semu a emu ohwam na emu odepa ye de ebraw e wodwumade ewe so se wo be kaya efiri dwoada ebesi ne ya wada so no na ye mekrada ena no afutu semo yede efri dwada eba no eya asumduen semo nko a ena yede ema Ghana manfo efri se Ghana fo no binom eya asobrachiafo wo ye kan no fidie ne bayi obi na ye bayi no sei wantie Sompa Asem Mpe Nipa afutuo enti ena fidie bi kwa akoyi no ama na akotofrem na enne yafutu sem no Prophet Prince Asem Aboagye Faith Salvation Church ewo bantoma sofo pani ene wode afutu sem a eye asomdue sem de ebebre yen ene anwumire na okoduma sam owi afidie ema tromo bidie kope bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans ozi sikofans ideas yen ni prekasa jamatu yen yefiti krotia na ye ho agigi afiafie mu no yen ni agigi nsu yen ye tinsuo nani ema manfo etumi esabinom achenku a ye de atumpan ekire ye kasa ase Sompa Asem Mpe Nipa kachire obi no be so kachire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no omaba so omaba no vim enu nti no ene twebe wafidie no na afutu semo ye de ebre wo no enya asem keto akra dwumadi obeto omuna samonka sa ena the nation sank of alumba obetenka ewo dwumadi we so ohene yire maame yaboa akua alhwama bronya woya abrewatia obetenka ewo dwumadi we so na kokko search Fletcher producer papa ena kwantabisa Isaac omo kagum na yede ensam no ede ebrewo omo adawroma ene enya bi egu apaso ne etunu sre ene abasa ede emawo orofo omanfo dodo no a ene de won sem ebedan yen na Sompa Asem Mpe Nipa ya hwese ebepede pomasi bre na yede amawo mu na ne nyina nkamfu ano Sompa Asem Mpe Nipa no asumdua bua no ena ye pese yenom eno ti na free juada ya bo asumdie ho dawuro sa ede abesi sa donhwiri na woko master control room so a Kevin woyata wone azuka omadawroma ena social media handles Facebook and YouTube no and Twitter no nyinada yene nanenam so a orofo omanfo so ehwe yen na wotie bi efafiri ho eno tikachiro omo so omo subscribe omo share afufuro hwe bi wontie bi emfafiri ho na wokọ Sompa TV dan ni mu a ekoba jesi sempremu bema wone David kachire wo bi omadawroma ene yedi atwaguo ewo Sompa TV no so no na da bia ya metaka wa berewa no se mu TV de nwansena ne ani da hokrogen enya asem keto akra kofro bofo mpa bema asu keto am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo 19 me nam te adwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampian wose kampian ye ko akoyanim we ne Sompa Asem Mpe Nipa yanim ten ena ye ko orofo na mame kansam ba ko kirew na fa bo kotodwem eduru ba bia nipa na ho wonwi eduru ba bia ye fro esane nyani nipa na eko eno ntino ene asema metumi aka chon se nipa na ho wonwi dia enipa ni tirim etise huruye emoja empam da biada enu ti de one ne ko one ne ba no eduru ba bia ya hweniye na de ono didie no ono ena hwewo nam de one ni dwade no ono ena besere wachi no asere wotoro ho enu ti no ene me ka cho se woni ni pesan a eye ahweniye omra samo bibia bokode Oforisuo be manyankopon darma ya we de akyeye ene so da nyankopon ade no mafoforo de agu yakwam minim se nyankopon behwe so ne yetiefo ne ahwefo sa me minim se omo so omutie nyankopon do nyufie nyankopon wo wan fa ne kodufie do ofie so minim se mi bibia wo ye bia no ye ne ano wo twen yen na emfa nche kese ma me sofo pani sofo jima wo crisis live mission lobito me chia no ne sofo maame ene ke du bema ono so me chia no na me chia na pram so hene ye cheche oyibo national ye to nka che bomode na na ye nto nka
na ehum sa na se temo nkasa na ne jaba fo so mi gidi se ne eye da ya wada obi ani o se ben pedro apa futu ho obi aye na dwen se ne futu semi na no se medika ka se nan ko obi so ko no madrewu ye fidie so no so ti ye futu sem ogi assignment kwa ifunra no obi anso hwe ne ho yi ye bedi bro nya manfo ne twa nipa mene drowa fo yi ni ade ye so am ade omo mo ti ade amani hu no mo hu because of ekwan no enya asem ketwa ani mu futu jebe se ne de mi hu sem se omo ye kwan no omo di show wata so omo nya sa maye na se omo tayo omo nya sa maye na bebo apa fo so be am da okay mami tia bibi aboko de ofo so be manyame adom boko na se kwa weekends na se ne ma ne doso ta sa me aye bisi basa bi pom ne hye dansi so bai awrade adom e ho de enche Mr. Gabi na se no eda fom okay me adom achim danya se ututu anamo na ukọ hobi eye china o china chi eye asemu ne de ne ma men ayi na se Mrs. Jemfi me classmate bako o America ampuchi mem ne maame so da fom opo ano nya asem ketwa ya asem se Hubert fo aye nya asem ketwa ayi so the Bible kan no ebebe mu o emre no ya dai emre no kwa wie ya wan hwe obi nko obi aye obi abeya ne de ya asem o wo Bible nim wo Bible ya ne kwa wie obi anko obi aye wo Bible wo Bible nim o kan kwa ase wona okay also ayi your friend is a prophetess Akua Freeman so ya friend no Mama Freeman odi for ba ono so adane ato bro say kwade hotel ni momom tonton taise omom fa adwumade ni agro ukọ kwade side okoma bi information center bia da bia omom so fa adwumade ni ma me so da fom a akwa ya reho sem ntinya me ya adom ono so me nde yawo na kona ono so de ayiyo no hyehyɛ so ntine ya na adofo ma beboa ne atimi akra odifo ba nso so achi kra na bibia nso aye yofo so afutu sem na ade hye ne mu the nation sanka papa bibia abokode awrade ayade awo na de de kakra malaria no udum ekon no so enye yi we bende ebom fidie ne ho bai dum kwa bro jide enye banga duma dan se bo ebe so asu so awrade ayade nkwani kura ye no de afutu ne bra ne nyina nkani akire okay ye kwa wiye no me ho sabro tie wo suniti ahode no wo fam kakra sompa chede no yegusu o sompa chede no ne no wo manfo afro soro ha no efe papa da bia de bechi bia no number no increase me wo gidie kese se bosumi ko na wiye no de na sompa chede no wo manfo dodo no a na ebotwi ne trada de wo mo chede aba orofo makunafo no ye pentuma de amoma kata o madagya so se de bia meka no enkoda be hye mpaboa hye ntade brunya yew na aduane be no mhye atare ne mpaboa no mbedi eyemu anwa tin tomatoes yo ene sadi yitwetwangu so kama no mu nidi ngo mafuru so nsere na eye sika from na apeso de babua sa adwumadie ya momo number no ye 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 kwago sima baako sompa chede ofosho ebada tifo na ahwefo ase adwumade we de bia kase eduru afida bia na fato ho so na no ofosho nse ye ka sompa chede nipa bebre frey e kase gya afidie se amanfo mo mfrɛ e wo sompa chede o mo mbeche bi mfa so o manya free so a eye bebre enye ne ye ka na wa otifi nso kwa wonim se adeche anase ye hwe akunafo ne nyanka no wonim de mfa so e wo so na won try bi dan so a this year fato akoma so ne ye bi hwe enya me na meka wo de oni awurade ntentam ene wo maamefo be enum bi a o mo frosoro ha maame ba akokora de ofro kwa de na ye dem se maame na onsuma nko se me wo gidie wo mu nti na me ame pesem de ma bompa ye aguso for me manti because last year de me be ye no minim de ede aya mame na we me yama foforo be so ampa okwa so room a oka mo mele but fa no ka ho wate o si eja wo so but fa chede no enkora no be didi afi fa ka ho wate na nyimu a ye pese ye ka nyina ne se wo de me so wo ba bi na wontimi ma number na de tudwa de frɛ ofosu ba be fa ye be fa ne se ba be fa ye oni pa bi wo no wo pepa se nka obeba ye wo ye maame no ne papa no wo mo ye adefo obu wo ho a wa prepare ni sika da ho
Sam bi kura na ne man na abesi fi ono nko na tifi ho enu ti na na de number no tudwa no wo de frɛ say bia me ma me wa ha last year isa na dipa bebre ye wo frɛ ye betu ka ba be fa so timi ba ye kase ye emprem wakoma na ade we ne ye nye manipa ye ma Nyankopɔn na wo mo a omaye bi no Oforisuo omate so mfa so aberewatia Oforisuo bema trust ne mo hwa Philip ngoma na ose wana wama afoforo eme no ono asafo Awurade bema sa nipa kro no so amenti no ma we say enye nkranhyesem emfama wo a utie ye na nwumre na wo hwe ye se mama akunafo eme ma wontoma enkata won adagya so na se ne Awurade Nyankopɔn na niku enyanka ne nwisia ho no sa won so wo ma wani aku honom ho a Awurade nso so bema na ni aku ne wabusua ho nti no mama yaya de no enoso ewo eye sankofo we say nso so abrabo mu na Oforisuo bema se ye ne sa Awurade ebeboa yen ewo yade ye nyina mu me sibro nyeba Oforisuo bema won say since last 2 months an accident shase esisi sa de na wode ye bambo e de ama wo ma ene wabusua fa ye de we say so buanyanka buakunafo yeseketua bia ensa emo bag ba ketua kra na wo a wo de fabra ya anwa bottle ba kokora mpo na yese fabra eno nti Oforisuo bema betimi aye wo de ne ntoma entade na yesremo eya de ani anwan no de msremo eya edane bola wa hasenum last year de ye Oforisuo bema yesa afra bola man ene yesa 2 years kama wo mbesesa ko yenti no pa cho bia wa sha atade ba ko mienu bia ni nye dada wo de ba ebeye mo no ewo obi ho na nipa no so ani je awie nipa ye bronya brei mu yesiese ye ho eya akyede mrenti no yema ye ni nko akunafo ene enyanka ne nwisia ho na ebia ekunu papa bia wo munya ya nanka wo yi akohomama wo mu no enipa no adane agya okɔ ne bɔfo nkyenti no yenye bi emfamo mobile money number no ene Oforisuo di tu dwa ne sada TV ni so nti no se wo fa na wo de kakra bi ato so de obenya bia wo de ekese akurampa na nhya ne mu ayedu e de Oforisuo be ma medasi the nation sanka ya watwere se yuye mu ma ma ne nya wakoma hi se obema saa de nti Awurade Nyankopɔn be hyira wo ne ado nsa be som bia be ye nhyira enti abrabo mu no se yi se yen kura yenim experience ne asi pen kura na ne obo ni wiase na gya yensen na ho se wo life ma ya bi wakoma mu na fa bibi ma yente saa de we ase Awurade ahwe so afi mu nyina anye ye papa bi o na no man no owu na anu ane ye kana asemi papa yi wo cha de kura chen ye na nzu owu indi se favor ne so saa na ukura nkwa wa ahode ne a meserew ma ye ma yere wo se fa bibi bransa enu ndi na Sompa akyede no ekoso a ye bo kokko aka kire se ebi ana wo de ne yetaku eyesempo a nko awo kwa enya ni munyam hye fa befra Sompa akyede ne yenye na nya akono wose nyame Sompa ne so obi behwe nyanka ne yakunafo saa nkofo we mienu na Bible abo wondi na aka se utimi hwe won yi a nyame Sompa pa no love your neighbor as yourself busa ho afi mu nyina wo aduane di empo ho kire wanyu obi from ane send me ma akora jankan ya wote children so hwan na wokofre no itumi bi a drink se fata senke nyina no nom to bigwe akora na afi ma ya onhunu bi ani edisa afi na kwa wi yes adwene ho susu ne sa hunu se amane wo wi ase ebetima to ama wo ma ye mobo ebetima to menso so ama me ma ye mobo di sama ye wa ahode a yenye mobo yi yen fa won to ye ho so se ye boa won e basa Awurade hwe we nyina so no yi wa firi sa amane ye firi se wo ye ma afofra woni bi nto mpese wo bekom patro si hunu ne sa ebe boa yam yetima ko akoye nima setrem na ye de nsa be so bia ye nhira onipa opese na asia na bra boko ni ye onipa opese na dwuma mu tire ne opese sika tena ne nsem bra be kan ye koye hu bia ye Sompa akyede fantoma ba ko na betimi afabra mienu afabra eye mo na awa afabra eye anwo afabra titomantos ye beje na yakwa kyese de ye ma na ya akono afrase no afrase wo hwe ye nim he ya ekunafo mo ko 3000 itimi ma obi hantoma baako a enya asem ketoa ye ko Jubilee Park we say ye friends say stadium sa ko hia nyanka dodo yi ye mabi 100 million ye mabi 300 million aduane ye sa ye momodo amde bebo ye dom ne itimi ye nti afi we nso mesrew masa enhira na ansa nkoso ntranse no mo sere no na mnu mienu ye kese Awurade nhira se otu sa na mo no yaw okay Sompa akyede no na ye de ho sem atu dwa no dofo de odua ne bafu no otwa no bafu wotwero nim enu tie ntu bi mpete wate na ye to pete a medika aka kyero se wopono bi emu atoto no na msa ye wi so no Yakopon ebe ma usafoa
any yedie safo a wodi bebie apono na de atwa fi e de akọ 2025 eno tumomo number no eye 0598 559802 ana 0241 272 990 eno ti edi ebeba eye Tarawa Media ana se Blazer Foster yenyi bi na yemfa emu asafo yi ebeboa papa orofo yefutu sem no maka kire wo se ye de futu sem no efri dwoada besi ene yawoi asundue sem ko na ye kan adentia Ghana akato ne bro na ye konsi ani ni akwa akoto aba na abatwe na ohwa manhodo bi so ayeto aba na menteme ho ase enya kopiem pe na asundue entumi anhim franka eno na ya ne kofa ntokwa eba no eba sa nkoda nketenkete na ehuna mane o eba sa ma pemfo na ehuna mane o duru ba bi mogya tumi hwegu eno tini afa ato ye ho so se efiem pinu ani aduenu na abato ayebeto no Ghana ha no ebe ya asumdue na asumdue ne sei na asumdue ne sei ne to ne nkenka so ne beto awie no wo se asumdue etumi edi ehimpa na panipa ne yeto yen safre no na ene odi asumdue sem ede ebre yen Prophet Prince Asem Mpe Nipa Faith Salvation Church Bantoma so for penny ewofi ha na sofi woneme semiso na misanu anhwa untimi nkyere ye obeto so na mbo se semina misanu so na semio asemna no de no Prophet Prince Asem Mpe Nipa Faith Salvation Church so for penny Bantoma ena yene no ebetwetwen komo no o di atoso ejaza nketwa so for penny memo akwaba Yaw Osei bibia boko de wo de adawoma o ma selection na kan udin no se no ano no medin ne Prophet Prince Asem Mpe Nipa so for penny sabre ne yakọ akoto aba na ya fatu ya se dawuru ayebo ya asumdue nsem enu ti na ma ya to yensa de frɛ o bono da wo fokotu penipa yo Oforisuo me de kan de enchia efiri tweri ampo Nyankopɔn ma wone watiefu nyina ene nipa bia wo hweme ana o tie mu Sompa TV ne medical kan se eduru sa amere ya na nipa bi ehyehyɛ kokoam ehyehyɛ kitahyehyem emme nipa bi niema bi se yemfa nkodi bone ba da bia me ka kire nipa se sa nipa na wo se kokodi bone no busa na ho se oni babema ana woni baba panimu wote se wana sa nipa we se enimu nyina na hu ni se wono wonfa ne ban ni kan na emom no wo hiani na wo umame di ko bi nkwan na atetew umame di nkontomire nkwan na atetew no sa nipa we se mu no ina ebeba abeje bibi na wo hwiri adi kan na okofa ballot box ye kubo no tuo na okokontokwa ema ye de sikan betwitwa no na okoye bibia ensem fata na nimra na ho so no no da prison ebra bi we se duru ho no ma ebeduru no tatama ade gwei kakra ne entwam ema ade enche be 3 days time no ne ya jeli obi bitrase etu atiefo se obi a wo tie me wo Sompa TV bi ha no enipa nyene eni da hwadwene se wa nyene ni da hwadwene a edu sa time na enipa petumi a ba bia ye wura no ya na ano oten enti bibi timi hyaw obi betuma kwakofa ballot box a enye na adwene ni nyansa eni ni nimdie mu da bibi forso no bibi temte no bibi awura no ne hu wutu se chechechecheche gese okoye sa de koronansa enti yan atamatu ya wo se sa yiye we se mu no hu mu ne hunamfa mu nyina no ye sire otumfo Nyankopɔn se awurade manensa so na sa ne mani nyina no o mani nyedin emfama yen efiri se niema bi anya din na niema bi antodin amayen ya obi honhom ni bi bewura no no wakoye de ni kwaso ye enti oye wie pe na atene ni so avenu ohunu de kurontia woyeye ba sa ka mo no wogene ho anye abanka baguni sane ye de na eko ave wo maame baba no na o maame ni bi
maame wo twa ne ho ba bi enye yie ne ntoma mpo no aka ba mi ensa pe ne gu ne tina nkem sa ntoma no grampo no eye tete ntoma enye nei garment yi aba bi ne wotam se wo koton a obi beto obi ntimi nto na ve sadia no na maame di ne tire pempem ne wo pebosia na wo su because oba atan ne nsono ye de ne be ko nti die na wo so wo ye nti afa nu okobe bosia se obekwa akoyi ne ba no eso ye bibia satam na enye yie nti media futu samu matiefo nyina se obi ba wo se wo se gi taku wei gi sasempo wei na ekotwese kan na ze koye bibia ka kire ne se onfa ne ba medikan efiri se yenhwe ntokwa hwe ntokwa eyade a ehu Oforisuo enhu papa se wo koto se ebi ko esi ye twitwa wo bi a se nyame honhom ti mu a wo besuro na abato wei awurade Nyankopon be ma na nsaso efi se awurade aka se hwe o kan asem bi wo Deuteronomy on Exodus check mame Exodus 23 verse number 28 Mose mu metoso what awurade Nyankopon se na ye ekun na ati o ba awurade Nyankopon ka kire Israelfo se obesuma nkotokrodu emoma ye den emoma di yanim what ya enti wo be pamo awifuo enti sa nipa biala wono waye na adwene se wode ketase se wo be ma obi akotwese kan wo be ma obi akwakoye ne se enye wode ade bi be hye obi nsam emu obi aye bibia eni kwanse wo ya awurade Nyankopon se wo be suma kotokrodu emena di yanim ima sankrofo ne nyina no be den obeyi wo mafiri wo kwasem eye huhu masem ena maka kire nipa no nti awurade soso be ye ne saa edi amaye nti ade biala ekoso wo huhu vam ne hunam vam nyina no awurade Nyankopon de yesi ho se huhu vam mu no yenye ho adwuma na hunam vam mu yentu wonfo what I say nti wo kan moment of wo say yentu mnante enefo na wo mo nwere enida ho adwene kwasem nti sa wo dwire enida ho adwene a eba saa na wo bi ka to se fase kan kokoye we ya wonye obi ka to se koye se ya wonye because ye nwire ye nyon abibifo ye na dume bi a medwene se enne ummo bi de obedie nko a obaye de ni kwan so wo ye onwene kyena ho but I was say adwene wo kyena se wo kyena de na besie enne no we no de bra wo no Oforisuo obi bra wo 20 cities eso se fo akokromoti we kwotoma na kan wono se wato ama no enti wo betena to wi a wo 20 cities na wo de bra wo no e wo se wo no wote sa 20 cities no enti ti na wo te no wo be kire because wo nya de wo pe enva ma kwasem ena wo nya de mnante no so pe enva ma wo mo wo nya de maba wa no so pe enva ma wo mo enti sa mena duru ho no ma ya fa che wa adwunu se wo kopa dwuma mu obi papa enti wo papa tifie enti me konko fasam enva nkoma wo papa memfa nko wo kopa dwuma ko mu obi maame obi wuso maame tifie enti kan hunu se wo maame no wuntimi nya bibie enva ma no satami empanifo no wo matwitwa plente jame ma wo mo kwasem wo ma ya niema bebira ma wo ma wo ma ya niema bebira ma wo yene no agise kenkan wo mo fu play akọ kwasem ba wo so foto hwini se wo agise kenkan ya wo ko sahwi ai sawi adanwene so okura biase wo ko kura biase agise kenkan ya foto tirimu se wo ko birekuma kura biase na mom no se wo meduru ketia no na se birekum kan nyina ya season na dwene se wo be den Baby kobium. A kwan be na abefa so a wo bede. What I say? Nti kan Roman na mame na mentwa de. Roman 12. Na imi pese ni pa hunu se asem na meka no eye wurade asem abato ho no eye adwenkyere. Kwasem. Oforisuo me ban se me kyere wa adwene ensa wo mpene so a enya ntokwa. Wo so kyere wo de ne kɔ. Wo bia so me kyere ne de no wonko. Enkoko gina won kwako ntokwa emie nkwacheche flower rice a wo kwoto 20 cities pe ebe ya wo den ye de flower rice de drink ya ye de sudi ahye ye de brew na wakoko ntokwa me hu ni se wa adwene no make sense no kwasem enti ye nwene de kan ma me
Paul mo choma Roma asafo no. What is saying? Eti edum yenu no. Imo din kan say. What is saying? Enti anuanom. Mejina Nyankopon mo bro. Mejina urade Nyankopon mo bro hu so fu se. Etu andipa bi a wo tie me. Ma papa, wo ba no me ntu won fu se. Yemfa ye nipa dua we nsi wo yi. What is it? Nipa dua we no na fa si wo. Kwasem. Efi se BBC a esi ma wo nipa dua we. Pa. What is it? Enti yemfa nipa dua we nsi wo. Sa afode etiase. Sa afode etiase. Na ye kronkron yi. Na ye kronkron. Na so no tu hu. Na so no won tu hu Nyankopon ani. Ene mu nyam sompa. Ene ye nyam sompa. Ya adwene wom. Eno na mepe. What is it? Ye nyam sompa adwene wom. Se obi ani ho no ma obeka to won kwaso de. Edu kwase da aso da ma ye ma. Edu meme da aso da ma ye ma. Oh, enso sanye ni baye nyina so ne zan edu Friday na nadwena wokọ krabo so aye ma. Kwasem pa. Yes ani paye. Nti me ka cham se wosi wosum nyame dia. Ene adwene eya dwempa. Nti abato wei obi ka kire wo se kwakontokwa ka hunu se ni bakoro no wo mviri nyame. Efi ka hunu se ni bakoro no wo jejudu wako musuo mu. Ka hunu se ni bakoro no wo jejudu wako hawmu. Efi se eduru hono ma wono de obenyi obi mena babeyi no. Ba wo de bia wonya obi mani nyiw. Enti wo a wonya obi mani nyiw no enne me gina Sompa TV ase etu atiefuo nyina afo se ebire ni duru hono ma ko ne koto ababoko ne be hya wo dem hwe TV ne tie de ni peka. Na wo ye ne sa emfa ntokwa bi emma me se makomai vono na du na bia wo me na de sa ne ma ne ba efisa wapaja na de me na betire ye katikati wapaja na de ema wo hu ne se wabo wasuchi wo bia nti woba no mtramo no de niema bia keka ho e basa ne na adwini mu obie ne na adwina ye han o che se wo ye bibia wo nwene ho me ka che wo se ne se obi amon sika bi se kokoya saade na enne awurade Nyankopon fa ne sankan na se safiri ho na ma obi ankoya saa ne ma ne biem this abato we awurade Nyankopon tumi ne na ho de nti ebekwa somdue mu efi se awurade Nyankopon no Oforisuo wodi kan yi de obesi de obedi no wodi kan yi awie ho famu awurade ato awie nti wo ba akokonto kwase de wanya no enu anu wanya ebi meka ho enya ko ba bia so nti se wuye wo kodi akire me yekun a ka hunu se bia wo ma me ba ma ba akone e bia wo wuye busua ti e bia da chimbi no ye dwene ya dwene ne o e bia ye se enne emamu a enkase emmam se enne nya yi a enkase enya yiye se enne empagya ya enkase empagya efi se bia no na enya de ennuru ye e bia mu no Nyankopon tumi ne nyansa mu no wo ye busua krache wo ye busua ti wo ye the pillar of the family ya awurade Nyankopon be pagya wo emma enne abusua no asonso na se wokotwese kan na wokoda prison a wokotwese kan emma obi bo otuoku a kan hunu se wasai abusua nani mu nyam enti enkonkwaye saade no na awurade Nyankopon nam ne tumi na hoode so emwa ye no wonye mfiri wo sefo nsem na eba saade a animonyam ne empagya ewo adwumanim nyinanum ebeba. Okay, so for ene waka sem papa na baby etoma kuma so say hiafo ma na ya na yesa o omu akufi o museva ho tuntuntum no faith for the monya band de jesamo de nwum ba ko tatro ansa na parliament members no ankasa so a kire won adwen true faith de monyum de mo ya na de yi pa mo ma yenwum ni bi nwum no de mo twum tamba ma ye bi ansa na mo akọ nwum no de hu hia but we den ka catch me pa ka me bon modern the singers by na me de mod ketu abi am bia be so Nyankopon ani ka me the singers ba but ya ba ne de ye den ya akrante ne ba was ya ba ne de ye den ya den ya ba okay Asem e wa batu emu asumdie kwa so isanse sankanya urade a akabro tamfo no do sole ye no omo mimi ne anim no so abran kwadifo bia ni bia apa aserade nam na ho ade ne tumi so na ene den so sade aba bedi ahyemu biema e yaseda ene ede ma urade na me ka kire me nuanom se obia nso nya abotre abato we no
enko sika bi enko ye no ma bi ensem fata emane fa ohaw bi anasa mane bi emrewo na emom se aba ne so ble no so na partie na akoto aba wadawroma no ahwe so na akoto aba enko prento kwa bi na sentokwa bi ba inu mienu yenya ba bi mfo yen omo ayekwa kontokwa bi ade ama omo no omo se ho bi ba omo ba bi ko enintimo me nwene ho na awurade Nyankopɔn so mo aye na megidi se awurade a ofre ye no obeyen sencheni ama asomdwe wie peye de ama ye enu nti adwontofo yen chemle ye beto nwum ba ko bi aye awurade aye enwum ne se ade awurade aye no ye danase ade anyame ama mi danase o ade Yesu aye mi se ni die ni onyamwe meja wosre medawasida adia waye idie medawase adia nyame ama mi danasio adia Yesu aye ye be se ni die ni onyamwe beja wosre medawasida adia waye idie medawase medonyame medawase dia waya mami medawase medonyame medawase ensa medawase medonyame watia makama mina waye miseye ya waya mami manutu minka ya waya mami manutu minka watia makama wamayengu ejo nyame medawase adio nyame ya mami midanasi adio Yesu aye misheni dien mo nyamwe meja wose medawase adia waye idie medawase amen adia group otwedia boba say yadom waye aseda ene ayeyi na yede ebema no eya asomdue nwumo eno nti se kokontokwa emye de se ka kwo a na yewa omra samwa fushu yebeda ya papa no mba ya se asori we de bia me kase na bibia ye bibia fushu en so sta honhom no so nti se uye program na nya yenwanum na omba bompa e tufu se ya na chese wanti bia na wayo ho futu se mo de ba na beda sofo pani se sa na meka beda wasepa ne wasofo mo ba ye damase Asem Mpe Nipa ene Tera One Media Sompa begidi se futu se mo de obi ape na de bia meka se bakwase abakrum nti ene no se de yakan se wanti bi na wankasa kwotwe kan na edan yan so afide be na sofo ka no wo so twumu ta ansa na bato ye nto ye de bi be ko prison ampa yemum ni bebrebe ene yempe na de wo se wono de ono no obeko prison utwumu ta obeko ofo so won se na o ka Asem bi se enkopa adwuma ma obi papa wo mpa adan ko fo so abato mo de 7 pedwasa kan fa so obi ene so se wo komu pa de a be wa me ma me abresa wati fi oni adwuma ye esi kofi poku ti fi oni adwuma ye me fight se me pe bibia ma na ye be de me kokromoti me ma me wo me na obi anka ho ba ye nhyase se to aba na makoto aba ma nipa da sani amo ba ye kura be de na ye koso koma fo mpani fo hwe nkoso so ti ase den so wo benya wo bi a oba be gina wo fo so adu tama e mo obi nto okokromoti ye wa wo de a emo bi nto kokromoti ene panim bi Asem bi okosi sika ne de ba de je because wa o sika eno mapale ego nte de bi ba de je ofo so komo ya e de bi bra wa de je ne mum o mind de ye wa wo de a okokromoti ye wa wo de a eme nsoma
na no ye nnuan mu bia na no na meka sa asem se ebi magya omma ho awa batu ehu akɔhyɛ fam ebra samre kade ye ka wotie ya enka ne ma enjoy anana busu enjoy enu ti de bia ya no begu so kopem time abatu e bekɔ so embom banyansafo ebuni be enka na asem okay Dennis Sanka Yaw asante for by montiri na ni mu miensa ose opanyi dware wi ane nsu asa efe futu asofo panyi di abana eyi akira ne na ni ye nyina emfa futu sem nkonkoye okay ayasumduesem yenkon homa ne so 05513131 05513131 05483131 hello hello baby afrefre udi abudi abe ono we support so hello ni difoso yeah ofoso pizarro ni emi do tinkasu maton kan dada ofoso we de nese gidifo abadia na opanyi beda na sinema fa ko yeso atia Mr. Ima Ibrahima ote yeso do men tinkasu woro so ko gidi asore opanyi kase won fa Asem Mpe Nipa niagro na ofoso ana asumdua sam na muguso aya ye bon dawu na ofoso sele na mo kano die ni de be yibi na mom no yempaibo ani yensusie ni ajimu ni senka anya kitwa bi sani emre atwam no eye koduru ba bi no nyamenya dum na ka fidie emra fom na mabunu yamye ni na ho ofoso nhwe so we yese yenhwe sa adishi kunya to na benkuni ni fo bi apre no koduru ba bi ebe ya ba kope ani ebe yi na mana da fra ba nya no abatena kunya no so yenso opra kunya no so wi a obachamra Oshamra wa kuma na odi na chino emra na duwa ke do batu emra na baya juma san se nipa bia nso ncha emra to foso emabunu yamye ni na ho yempa sunjo foso pizarro no okay hello baby afrefre udi katachi hello ya atwe ho free TV no ho ne ni komo why Entio. okay baby afrefre udi papa chawu shishi de chem te fani na madela Panipa entio ya beda antoni fuase eni asho fuase te afitise na makine edia maye no ya beda o masika enkanke wadi abatu aye kwa kotuo no eyi kwa koteku na mu tupatie na nso no eyi kwa che utini eko kese kana utini eko ke ene na bonidi yedi na no chaje system entomo because about your work you know sure and the guy that in body to man should be on top and let pali for and the ko ko mo so and you guy that you ela obedi so ki na we fre na mi ya duwa e dano o to ba mi ya o to bi ani didi and you can get out of the what okay me ko to see the city alo and I'm Sompa advertisement we can ati madam ase no okay hello hello Oforisuo Bema. Yeah. Majo so mame. Entie want who tietia me you free so. Twe ho free television so. Hello. Majo so eburu katachi baby free udi. Yabo baso ma ko no di gwa santimani kana menye ni yani na ne beautiful wa manu market smith afoje na so mu chiabo no okay na eso mo ko sabi ya so mo du pa na so mo du to kwa da ya no so sa ni ma so baby e kemo me na me abo from 1992 so bi ba kaya ngara ko bi ba kaya na fi asante kutoko ene ko di gwa kimbi akela sek me musa Asek Mpe Nipa. Bob, every man, I can see. What do you want for? I think it's good to talk about. I can't let me have a friend and go to the government. And I'm one of the Ghana problem.
so get and to quite see one said we see cool Ghana me ma no go for here Ghana for we no see broom some do amra say oh we study apoku kuma bro the function oh boom sanko fish boom no ko no ni and the level you to more company simple we say about 20 money na we need go let's say Ghana for ni so bia me na di no na about to aye betwi no be in first camera that will be as said that this cannot know the map to go to America man land the energy no no tia se kokko no 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 metal power wa gba wo no pass be on face so those me that be no okay hello Good evening, Osei. Majo so katachi baby afrefre odi. Dama wukusi ni kasati wote no. Yenti o. Dama sita nyamishamu eli babi nimba. Kasi madam na ndi program nito. Na tebosa au da talk credit kan biya da yana ko yo bana ni tu. Na Osei. Metro agini na sabi ni na yitiri. Yakwa ko aba. Now the way we say who's not boxing the baba now for 2 years only be there. It doesn't make sense. You better than a former being said. So we show who could pass. You know, you can't say 2000 now the number no. Ain't you find the best people anyway, but now banon ko ko now. Okay, hello. Yeah, what the good is. Majo so katachi baby afrefre odi. Okay, so Bragobe, reference to go. I put this in my idea. I mean, Shamo was a much in Canada and one. I'm a boy. Was share the Mexico and the problem. The same I'm there. There might be a more share or you make a couple of over that's our boy. And then I never wired there and shown is there. A terrible level, we don't national. And then I pick it. I want to read no good no. The one could grab. Well, we not go to actually now, and about the Kuyamano. I will now go to and I'm getting here. One more. That I must be moving on the edge. No, okay, hello, yeah, for if I try to near. No, okay, KGG. You for my yes, I know when you get it so more. I will know. For a physician, I'm with the Blair, and Badamasi, Pagana for so Damasi. Ene adwuma pa mo ye de abo amano na ye betwe ye kan nyina futusa ye kan nyina so na yitie amayefo no mo bonto ano ye betwe se ye ni aye team program obi asa tu ni team o ma ye ni bi obekasa as trase me ba me kasa mu no ye betwe se edu so mu tunti ano e sa sa amayo ni kon na won pe o ma ni yi enti ye ka futusa no ma ye se sa asam no so ukoto na ma wa wini asa ye ko ye ba bi ofu me da wase. No, okay, hello. Yeah, I can say about you being the Diamano, new medium type of any in the academy. If you then also got no one, Sanakofa by logos. If you then are forced to make 2 years. Now, so the people who be a credit asking, Akania Kurano, dinner show be the show free crew and Oklahoma Kuruma, or from Naba. No, it's not baby, it comes up to a banner, you know, the one home and oh, and I'm about told me and sack. Yetemi ensa ni na ni mame sabia no die na de brewo otomi ensa aye de ma wo no die na de brewo sa kasa we no ya manfo ta kan bia metibi ye betwe ho afrika ani ma no wo de bi de go ho mrane me de abande me tomi ensa o me de sa bre no na mo na me dina chi na me tiki pese me de ma wo mo sa ni ma ni nyina ni ye nyai na ye hwese ye beto abanama abana ye kron ye asim bi mfantena ase na mpanufo so kontomayo si asim bi ho yes no se afalbo yantena si asim bi mu na ye nyina ye ni e pasen se ubetumrika na wogane de obra ense so ogane na das no okay hello baby afrefre udin kasafu asantom so ma Isaac yentio we de mo program no e ta hepa yada mase ene juma pa mo yema kana mai we de majin tere se yeka afutu five to no juma mo fo no mo so majin tere se omo mo soro ho no
woman I say Yama Yajin call was in your home because radio station a great trip program into almost a ticket on my name. I don't know if I come on my own. No, okay. Hello. Dr. Moede. Yes, you now so eh. I'm not the more. This is the alert. I said to a Because every a fork one young pantafine. no you yetio katachi. When using it making I can use the in Dao. Now, the two about this solid the party, any family and number. Or cool. Or no play because Nagana. If you are going to be on the say, coming at the stream now, for a brownie in I didn't do. Oh, my soul would be there. And the papa doctor is in a moment down. I point you almost a Ghana down for a point here. On a minute there, you never find. I can't make me a community. No one in the Namibia policy with no whatsoever. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free. That's what we did that to Yetio. If I show me, I can't tell you, man, say, you're so abandoned, they fully yeah. That's what we do, minus why. If you come with your now, forget a musician in a car with easy. I didn't tell you the engineer. What's for Banana, you know? While you won't call him, one of the man, no. I won't call him, can't brother Benson with your comment. If you to engineer, who a Juma, you're only a Jumano. Then you guys see a gimp from the car. Yeah, doctor, send me also the air for Saturday. That's a bye bye. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free. It has only 50 African. Kenya say number 1 and number 2. Kenya say number 2. Yeah, chia agadas mame. We tell any agadas. Hello. Yentio. FM Jones. Jones will tell. Hello. Yeah. Ajua. Panipa. Wow, this year. Do na for me. Woman here aside and in Yoma. Na bota jama doctor like me babu ya ko Chiano. Oforisuo dem bese me kan say abato nyon tokwa. Debi. Chirapin. I'm so much the media. No me so much the media. Wo bi me wo si ya kan ni na buma. Ene Ghana ba ko no. Eti me semi ni anum. Ni ko komoti na ko na pepa ho kama. Kanu ya me tanu. Na ko to ba ma no. Na ko pe ballot box. O pa tresen. Oforisuo na ma solid ko di laso. Me ko to ba. Mi tu wie ya okwabran beti ketiketi. Ba peja e ko. Eti me sa wo for muntu manfo. Na ba to de. We to cheyatin. Ni apedipa obo be di Ghana ni. Cause I'm not sure I say you ka for ba. Ni wo me dia me ko to ma no. O so wo dia ko to ma no. Tu ya wo ko de ba di. Na ukwaye tutasem. Na se wani ko paya. Uko fiade asana ko kan. Nene wara. Hello. Baby, I'm free wudi. Wacho bibinti medin ne bebe mfufu be. Bibinti ene na ye adwuma yenti o. Betacho eyemi ame mama no ye woman organizer. Oblessa. Kama kufa do ba fresh. Ye si Yanene Musa, you son or the abetina so. If you know the infanya juma, I assume the Asem your campaign. Hello, baby, I'm free with the Katachi. Ala,
your friend Oko Asore Nepaka one to Mudia. What's your friend say? Your friend Oko Asore Nepaka one to Mudia. Come on, pa. Udinia me de. Dala only the day. Just okay. Okay, I'm not talking to you now. Okay, never do you be a one night and our yet now. Also, class on our corner. Okay. Also, dinner they say. Okay. Hello? Lala, only. Abalo now I could feel that's what the other. You. Aye. Now, so didn't go as far as I wanted to move ya. Okay, hello, last caller. Hello. Mama, baby, I'm free with the Obata. Hello. What you mean, can? Hello. What you mean, can? Hello? Baby, I'm free with the. Hello. Baby, I'm free with the mommy. Early my yentio, mommy. Hello. Oh. Hello? My network in here, madre. Hello? Hello. Baby, I'm free with the. Udin they say. Because you don't know from refugees. Yentio. Hello. Yentio. Because I'm free for sentiment phone. Ibe you free so. Hello. Hello. Baby, I'm free for Udin. Yentio Katachi. Empato, about I ever told you the a coda. We don't matter also for Batam to follow. No, come on, I think that's what I got to give it an American Ghana for my person did. Preaches for peace. Okay, you better say, aha, ena ye de ene Asem Mpe Nipa futu semeno ye di ebesie. Efiri sa abere ekode ye de nipa betre fidi ni so na omo atu omanfofo efiri se ye hwe amanhodu bi so se de ntokwa sisi a na ye mede so obi kan se unhu ntokwa da. Ye papa baako Liberia ni no so free pankro no se ne number no ye ne no betwetwe nkomo ye de beba fidie so na waba be tunkoye ntokwa fa so ba Liberia Ghana de hye ho kire won ne nipa evuye moje kanguye no enya asem ketu akura prophet e de obache nipa ba ko mienu bi na ye de atu apo mechia miami bishop Emmanuel Disipoku papa yi o 98 years okumase ya meneno na me wane nase na mewo okay mechia no bebiri wane miami sister Pokuya okay mechia wo mo na mechia miami ni akwambirinya ene na wozen kamene na eba we so for bat wo pira kakra enti na ama enti ni na ama mechia no one ne yere na mechia miami yere ni general secretary of Yaw no so mechia no bebiri okay panipa ba ko mienu bi achiyo mefa akunya yiso achia miami nua ba majoa utie mu Kenya ase so mpaka se fidi so chia oye pa onyankopon so nhyira wo na mafa akunya yiso asa chia miami master wanko na utime nka na yiso a chia oye pa onyankopon so nyokese na enchia itwato enkoma miami nua balak a utime nka so mpaka se fidi so yase da wasene nyumto kese a wayi na di akire so mpaka se fidi so onyankopon so nhyira wo nyokese. Okay. Kwantewisa manimfembi. Yede afutu sem no ebesia. Ye tetetu bafo na de babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam form. Ye ko computer so dwedie emrasisia. Bro nya dru obiemu e ba ne sei ya enyanka ne erisi na ya reho Bible say
Sompa kumasi swami. Wo sunyane swa. Ubetire yako sompa. Abrantie we eno a yede na asem to apono so tu ni sire ni abasa na wokofo ababa wo bia ye frɛ no adwoata na eno amu nkomo no de na ye dagya oni adwoata no nya ntawantawa kakra na okofa oba foforo ne bosome ba kontem seme no kasai ababa wano yade a wo yade no nya asem ketwa abrantie susu se adwa tanse bi ode ball from ka kire ewu ahene champions obebre pa no eno ene esane afa obayiso eya asem foforo panipa eno asem be na de bedan ye se ne no bi etie bi abone tofa mame oh okay se me abone tofa
na yo baby am ne nhihia ware efe no atadwoa na edu baby yentimi nto aso bim o se ogba no hu no hefa me hu no asore de ba asode e won ton so e share action chapel e won ton so na me hwe mo mfidie no e ma wo me sound engineer nti ho nam di hu no last year September na ye be ware ye sha ware ya nti asha se no ye ene me meta anya se no onye no ye tinyama sha se e ba na o hu no afidi na se ase kura ne koko ene pressure bi ase ne kasa ne ye asha se no mamu so o ma megitum kama enam ka chen se onya wote ne kura no na ho de a ye bibia wi a e be kwa kofa kura na ba ya bra bom enso me hu de ye mu ya se o pressure kura ne mra untimi ka se o momma o mobile me fa kura se me ma ese manya aja tun se no betan de enkura so me ma me hwom se de metimi ahwo mu bia yaso na erubem na kokoa ne koko se obetimi ne bufo be ka se ni ha wa kireo a kire tuduro yaso ne abufo nte kona ka so na aka so se de nyamia na me ni ko fie nti no na wanya access o ma me ho a ma me ne batan a on pese ase ne ba ne obi be nyanta wantawa to okope osimachi ko na ma me wo kwa me nya hwe jai wo yesa wontimi nware wo ete se dia no megim ne ete ho se ne koko na wo ne so ne kasa bi odwun wa honti ase se ahotira ba bi ete yetu o se ade na man face kana ankoye ne ho ade na mde akọ ha dan na we ye dan se o se ya tena che ade ma to ne magu o February men to dia aka no nya man se me koye ne ho ade se ni nyina se ono sori anu de ne ma abegu me so nti no ene otimi kasa de enam ne one me da nyina twa me mpoa timi dwene ho anam se da bi adom mo ho modin wo mpem se opeso o kire se oba me nchen na one me da nti na me mpese me kwa akwa ne ho ade no o de mawo ena me mpese me kwa akwa ne ho ade onu audi si so pepo se enam de o ya ade oni ene me yi no boni aye se bi ase nti no o se nsem no de bibli ne koko oye ni yetena afe ya ntena se ye kan asem abrunsia mu siesie asem no abrunsia ntokwem abrunsia kese on fa ti da bia na ka chen se sa kokko no yemfa nkwa ware so ese enkura ne maaye no oye bibi na mofi ameboa no enkura ne ba ye nyina echi no enima kura na osi opese enkura ne tranche maaya o na me mu besi niema no ena ka chen se da bi ye nya ne sa o na na no aso konsu ma wa asese bidware no ese bidware sembe ko ho omo no konsu abonten ti se bia ade ba chi ne nsu ni ho a ono nkwa me hu ne se o pentema ko school enti me boa na diem ma fa roba no so afa roba ni akwasa anakwasem ba oba me ho de a ye nkunsu se oba sore oba de nyane asore ntem asiesie fie no e wachi bidin to oda cheso ultimate pra eno de ma ampla bida cool se oho e de oba pra ana oba nso a won ma nso nyane ma no aduane de na wono se ono no be ba na se ade be san me ntwen se ono firi babi owo ne mra ansa no abeye na me ama no a ne nkuku susu o ma ba no ma didi awie no na ka che nkura se mon kwa nkuku mo se mon kwa da ma bre na che se ni nyina asiusi se ne o kan de sa na o we ne ha wa na wo akwa oru abra nkura ne nyom sika o me sika amadi ya no amadwan ne ma be di awie no kwa oru nkuku mo se ya kosku ya bre ene akwete school dem se anti okay ya fa nkuku no ensi ha abranti onim awade na siro sinima wade no na wade ye mefe onu aduane na onu ehuhuru nkuku mu na okonsu na asese bidwade oye nipa na wade ye fe ye kone no di for Sompa Prayer Council Center entwetwe nkomo simedo so popani bibia bokode mama nsirinwie why abrante na wade ye fe nkuku de be man de onu woro sa ye kama onu ana bona ko homa one aduane Ghana former be kum mema yu Ghana former on the mema ko speed yo no de nyagopo Ghana former wo mo de mema ko speed papa na wo so ansu man na nsim dwale na be ma adenti na ho so yesa odi yanhwe so ne ye temi wate ya ope oba no
We are near Saka watching Google. Open ye. Ojuma ne ye. Okay, you know the for some prayer cancer center out for your comment share him bobuano. And the Jacko no so. Na adansi dia e koso no. Enya asem keto akora. Pani pa memoa kwaba. Ye ni ofosio. Ho ye fe. Administration. Ho ye fe pa. And the story na wura mu timi ho se de ebura mu pa. Kwanu kuku no. Se do si hukuru mu no. Obema. Se ope oba no anhwe yie. Only be kwanka atie nyina ni amango ko mikuru ma santema mpo be ekohe mema ne ko ni omo ye ne ko amango tie ahomache ofa de ko nsuwi no aba no odi fo jakoko na so wi anu ase ahohuru nkuku jakoko na so woni ma wale eye pa me de menu aba akora be ma se de o si ni ma wale ya tu hohuru nkuku mo no de eno ye kama ohoso yentinsim na awe no eja kokko na so saa de sei na hohuru nkuku na be duru manim na oba na so mpewo a so ho na de na yesem twene ma o fise nkuku a wa hohuru mu no do so ho ti yesa ohoso me jia hin bobo na eja ba family house adanse e koso no do so adanse a e koso no e do so sei ohoso wonu se enura nko enura mama bi ba me ho na ono me to challenge say ono saade we wo pen emergency enura wo we wo fia no pa na mama frɛ me say saade bi say no wo pa firi obi wo pen emergency na yo jimidi no pe de yan odifo no wo pesika pesika afiri anyini bi wo na sika no so wo anya na emergency na ya emwa ana o ka kyerɛ so odifo Matonka. Odifo na se we de wa ya. So what you say na? We di. Eti enne ya me pese e kyena me saka sika no. Yes ah. Ya de me ba e be tum. Fosu. Se ne ba ko fa kakasie bi a, yes ya de akola no betum. Akola no so ka no, o kyere mu na e ka ne mfira akola no na aba. Fosu. Ya di ne ma gu akwa me kyere ne de wonkonkoye. Anwumire ya abo tere no ofrem se panyin ni sika na ma no. Fosu. Na obi da ho team ontimi nsole. Ana na busuafo free hospital obaye no nka yon so difo ye de hye wakoko ma wontimi nka so wontimi nya hwe na watwini ofosu ye kire ne onye ne wasori atrase ye didi ofosu na obi ka waso wontua e bi ope bi onfa nko last week ana nipa ne ba na watua ofosu na obi wose HIV eda no so wako hospital ye HIV last 2 weeks ye betena e ka ho asem no di mirika bae ye kire ne onko ye no and the kokko check ye no fosu o say doctor na say eye no nwanwa oba na mka kire say HIV na da no so na spiritual me hwe ye na ye spiritual nya physical dia me ni hu tumi na ye spiritual no kwa de ofosu o so da ye ni ampa so ni awa no pane osunsu ni ye wa no pane ampa ni pane ni si ne ho ana na ne tie ye ampa ni ama ni HIV obeduru manim 2 weeks ni ne a me kire ne onye no fosu HIV ni ko Ofosu obi se wananti abere wo kina bere na wo mam eduru ma hia hemu wa na jaba family house awonko babia awonko babia na wonko babia unu de woko umeduru ja kokko na animu awonko babia akwankyere papa gufom akwankyere ja umeduru mi ho a awo ma hia hemu wa no wonko babia wo Ofosu obi efrem se ne nkrata asem eho aye din last month ne meduru ye na ofrem se odifo me nkrata asem wo na ayedin kire ne de onkonkoye last week no okoye de amano ofoso chese man bi wo Germany wo se wayale eda ho wo yale ye no wa bre wo kwa hospital ahudo obi abi ofoso me kire ne de onye enne man no ne ho ato no ofoso eni pap nantia bre me kire bre enye menhia ahembo na jaba family house odifo wasem am okay na mama kai emire bi odi obi gina ho ya akwankyere wa abra na nipa kro no America no yare no na aye nwanwa eye me nwanwa odi nipa kro no gina ho se odi ne Yesusu dua ama nipa kro afo ya akwankyere no a yese papa na sore ofolusu won se nipa sunsum no se me wonya beduru manim na se me hu picture na me hu se nipa we na yale na me ka kire o se nyame nti o hu beto wo na spiritual ofosu o dada
Mami bi se odifo de me pena se o ka se onya da de a na che se ade na afa minya ka kire o se ade we a wo pe da de a afa ofosu obi se ye gina japade nyina afiri ne nsem oni ba bia a wo kọ obeduru mani mo kuma se menhia he mo bo anan nsa aka mami ne wo sunya sesi e wo se sikani me gine na sha se kase wo je afiri ne nsem pa obeduru ja kokọ na ni mo kuma se menhia he mo bo anan ofosu ene na sha se ne nsa aka obi wo tachiman ebono tachiman wo se stroke di na to dem na ni sister ka kire nse ontwen wo hu ne kasa wo kwa na sister ne bo na chi ade a chi wo sole ansole wo so no watu ato no ano no stroke ofosi obeduru ne yiri beduru mani mo kuma se menhia he mo bo na jaba family house o de ne picture ba ne papa na sole ama yale na 10 ko ni sister so sanam ka me no ofosi obi di hie bia wu no wo se o mo se o mo ntia se o ma meka de ewo mu nyina kire wa kire mu de o mo nye ampa life asi ofosi no obi yamane galamse enema nkoso waje concession kase enema nkoso oba me kire ne de onye no te se o sisa gold ni te se ofosi kokoko krachi bi wasi afi bia oboka afi bia otokoko anu aboka na afi we no wasi yes afi no hunu se bibi wo wiase wasi koko na first batch na otoye no emfa so a wanya na afi no hunu se yes D4 somewhere powerful D4 ofosu obi se wono de ni koko fo ya ntame koko ni ntime so last year no ba me ho wo me hia hemo bo an o se afi ni koko ni se de esi aso no enye easy ofosu obi ye cabbage o se wo ya na ma me bia be fam na asai obeduru mani mo me hia hemo bo an afi ni cabbage ni se de esi abobo no enye easy ofosu de na wo pe a beduru me hia hemo bo an jaba family house a eja koko no so buronya na eba no obi se oba bi budu kwasea one na tra che se de papa ihuhuru nkukuo mu so ho eti se nkukuo ya wo ma ne huhuru mu sa na beduru mani na so mpeni biem na so wo sa ha na dwen no beduru ja koko na animu a e de na pese mfanya wo ofosu de na ni abere e kina nyame ya adom akoko di ko ampaye edwa efi se buronya na eba e kina nyankopon ya adom a ja koko na so wo kumase manhia ahemogbo ano e jaba family house obi se nra obi se enne odifo me enne me ba wo ma meto e no kure enne me ko nra me wie ya me konkran enne ya masa be sifom enne nra me pon kansera me konkran enne ya masa sifom yo ha e kina nyame ya adom ja koko na so oforisu e kina nyankopon ya adom a mi ankasa no pa 6 ampaya na mete ho e kina de wa beba bia wo beba beto me life e kina ja koko na so kina nyankopon be ye nyame ama ma ya na ko a e kina the best ahemogbo anu 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofose kumasi manhia ahembobo ano ejaba family house hone ja kokko na so atumi ni ya adwuma e kumasi manhia ahembobo ano ofose rebel adija mfi wo hwe wo flash msa okay o so wo pa o ya de se ja kokko no de aso kumasi manhia ahembobo ano kire nyambo ampa ye bedwa okay be ma me fa kakra nso so na se de kanade me de me betu o mamfo no ma utumfu munti na omudo mo ho abosabi umuma yeyi na waka chense enye me come any party se obi ho ana ma me soro ntem ko ba bi ma no wonso bia na ma me antimi anye sa o papa bi antimi anye sa enne ya mo ate asese de wanyina do wa utimi nante efa na obi en ho anem de wote wokwa bizan panyifo bu be se wo pe bu ato aba no ma no pe de obi tu asi se dem krofo ya no masi asoro nipa so no wa mpe ba bi amfa ne nipa nyina afa ba bi a wonko ana beka wonto nyina wa na bre ne ba hwe ho fi se sedi koburu nyan no ensime sisie no se kura de mu hwe ne se wudumani abuburu nya no obi e bompa ya na omudi ataburu nya chi enti wudi e bompa se wonko na nyina
nyame omfa nche o ma uni wonim se de enti a ye ko di for Samuel ho e ko pere ye nkwane e bibia no enye nyame wuo no obeku ni ntrew nipa wuo nyame de ewuo no du ho a one tumi nyina kuta no obefo akọ na emu ahwe nyame de ni nnu ho ne da sane an ni firi afunu aba no na otwa so se pen enu nti no di for Samuel ho se emma obi ane na ba wiase obi e bobo ne bra ko bu na konta emani ntwa na so otom hwe nyame de no enu nti no di for Samuel se bra nya bibia ntra na obi o wa no wate atana ye be ko bro nyami yesika pechi obi nan ka etwefo obi so na nwa sunsum abrabọ ne yebo ansa na pia ni so about 95%. And we say what tran say ma tran me de say dem sitian de hwe because ku bia na ma be what was an pen ase jam enti mu amukọ wade bro nyam de ma wade a hye kototo niema ya to obi niema ego ntimi nware no obi okra obebo okofa no ntimi nje no ho ade da ye nwa no ni fie ye nwa no otom wa sunsumu da wana ko wa be no wa no a wo na wo kwasa wa no a hwe Oforisuo ya kasa kora e sunsumu nyina ho wudi agora woni obi betwe kora osunsumu nye ye da bize o ma wo ye yi a oba ne bedo wase no osunsumu no enti unye sika no obato egu afa na oba no ho afono oba no no wanya na ware sunsumu kora sa na tie enti uba no odi for some aka cho so oba we ye nwa no anaso betimi awa no kwa ma menye se ma woni ne kran de fa na so no ani paduali fie ye nware enti uba nso wa ya ade ama mo ne chese sunsumu na fa na ne ye sentem no afiri ho wapam kora na ma utu wadi kan ba wa no be kasa wo be ma na wona wonye na ade no wafo oba na onye no ade ebe no waye wunya sera koto ha na ka afa oba na aso na ade akoye ko so wo twekura sunsumu ni nyina nti odi for Samuel se obobo bra esa se oba ne ho wo de wanya sika on ka se peja so afa bre no fa gu fie na bra so odi for Samuel na me se mpese me koton ne ma wi wo se dabi no ho nko wo we de anu sunsumu no kokoton wi eno na wo se be ne keke na wo fa peak na akobo okotu gala okura no afa na akotu ubetu fuma kwa hene unya bi ebize utu na edwane ye wade be wokosa ho anwan be odifo na wo ye ho ade a kyerɛ na wonim so anya odifo anka nim sa wo tremo sa ne de range hyewa ensafoforo bi di wanim ka akɔgye enti ni nyina so to na abaye we nim tra obi ho abureche na ofa ne sika no wo de kɔ no aye pipes no wo kɔ ukodu besai du okay wa anka sa ne ma wu anim no matwitwam obi odifo Samuel ho a akwanche ne ye simple na wa obi ho akɔ ba bia bi na gye nantwie enti odifo Samuel kyana akwanche ketwa bi was wi nanso Bible say kwa bu hesu anso konkwam enti se wutie na de number ne betudwa me de me say tu anamont na fa akotom na na enipa ya no nye udi agro ma wiase nyi wakono da school na onim ade nyina obi anim so abo degrees ahodo wo de be ya adwuma no wote hwa fe na ye wonsa wie obi anum saka be Guinness be 4 wonko anum se 3 ma na de dagatem eno na ne say onso onya enum na friends asamna huru na ne na ase atatai na wa fraud de se gunu num kitu enu afre ne se de kago ga gina na aso no enya wa bra betwitwam me na me ka cho no okay odi fa fa ba de tudwa 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 omra Samuel masemen ya himobo ano ejaba family ehona jakoko no aso tumi ni adwuma omra Samuel Oforisuo bema we de emse menwan makasa bebre na de pese kanya se betra na ye kasa abrabo mu nsɛm a wɔsusu sɛ nkoye ɛne ho asɛm ne yɛka sɛ wanka sɛ nkoye a wonim tuni kwa sɛ ɔtra hɔ na obi wɔ hɔ a de sɛ na menwa dwa American ɛnsa na sisi na so ne maame anaasɛ na busuane bi na sɛ ɔsɔre gyina ma no but obi a wo ne ma onim sɛ nkola yi ɔwo wɔm ɛne Ghana wo akora to akamakama wo nyine nya na wana Ghana nkwa na te saa because medical ka sɛ akora bu a yɛwo na ne dwale ebiem ɛne yɛda ɛsesa ne hyɛbrɛ but nipa dasani nti ase edi enti na nipa dasani wa school na wa kodu ba bia se obo degree mafie asua dade ama se sanka sika ba fie na nso enkoye ye ni minister bia no hwe ne ba ye ni MP bia no hwe o ka se ye kwa
Wobɛhwɛ no de Oforisuo ahintasɛm ɛwɔ mu ne sɛ nka bɛma nya ɔbɛyɛ na wobɛhwɛ mu na nka ɔba no na busua na ne sasa di n'akyi na mpa de pa ɛno nti na obi wɔ hɔ a ne kuru wɔ sika pa so ɔhwɛ ne ma ɔhwɛ ɔbaa no ɛnyɛ kwa ɛsɛ ɔbɛkɔgye akwankyerɛ Oforisuo yɛkasa no ma wɔ yi a da bi ameka obi wɔ hɔ a ware wɔ kɔ no ankasa nim sɛ wakɔbi na anye ye ɛna wasan kɔforo yɛ ɔbɛma ɔba bi wɔ no mo a Oforisuo wanyini sɛ den ɛnso da bia wonya wade na nso ɔkɔ a na wasan bɛsi n'akyi kobisi enti ɛbɛsrɛ akwankyerɛ na yɛka no da bia yɛtra yɛka yɛtufo ɛnya de ɛbɛgya akada because da bia no sɛbi asoɔden ana nipa bi wɔ nyanka ɔbɛkɔ bɛsi Ghana nkwa na obi tasoro dɛm ya etie nyamasɛm ɛso na otonko no nsam nyɛ obewu ani akyi saa yɛka obi te hɔ onimpe face ade a ɛkɔ so ne widiem nanso asisi naso bomodi to na mom kodi for Samuel manhia we de wokɔ hɔ amaka kyerɛ sɛ nya baabi a wobɛkɔ a afei na tise opon wokɔ no nsia tise opon no nsia entempa na wabafia ba be wadwa emmom de pɛsɛ yɛka ne sɛ wokɔ di for Samuel no ma wakwankyɛ na odu fie na owura fie afra ne busa no emfa wo pɛ nkɔyɛ woda anu hia ko bo no no ade ne pɛ no de akwa ankoye ya say dabi sanete o mekse ba ko akosi obidiem so enti abesre ena de to so ade amahu no di fo ho se Oforisuo obi wo a na yade bia bɔ no wonim se wo ko nyina wonim se yeduabɔ makoye obi bibi na yem se yade kura de firi wokɔ hospital wokɔ a sa hospital na obɛkɔ na ya mani nra ne re so yeze hu yale kro okay bomode ko di fo se kokobusa se ye wu a obɛka che nye wu so a obesi ano okay 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 55 yo kumasi menhia ahembobo ejaba family okay ho ne nyame gya kokɔ na so a tumi ne yadwo ekina nyame ya adom a akokɔ di ko ampa ye bedwa no nsia pepepe ne gya kokɔ na so okay to Oforisuo ye kɔ die de nani abere ontumi kana mra ekina nyakopɔ ya adom gya kokɔ na so enti de nani abere o fe hu apɛ bibia tie no wonya mrika ontumi ka okay menhia ahembobo na kɔ die me maame bi wo hwɛ wo pa your friend man Anita or Aswase Roman Sunday no ho boutique Saint Teresa's mani ma party oduru ho a nya agorokora mani ma ene mpaboa anya agorokora na opaki collections opaki won so hwem se see life wa I see opaki collections won so FG mo won so memantale ene mpaboa de e o fa kwa yakra obi ya santi anu hono so ma hu ni bi obefrase na ayi pankron dem kwachia manamfo matwofo bi me nua be makofia bilo na sule e frosofo na afei tawia be ma omno mu nua ma adwes ni frishia mu nyina mo pankro no kudu no am me da se okay ya no di for summer prayer cancer center na twetwe nkomo no kakade yakoakoa nim yanim ten na yakɔ wo ahene champon pankro no na ofri baaye na asem no abreho na asefempa ya abreho sem kase pa na ne yonko pa ne dofo pa ene adwoata o na de bai na asi wo sekire jamase ama atwene enso ama ya asem o ya asem kase pa wo ahene ntese pa de na asi akire sisi ane de foforo na waba no oba foforo na yare ena ye fa ba bi ni abepim se atane kono na ode abufuo kasa de ne nsa bofom o me amanim nya se obi na eka ahifo ne bo wa manne se ya atana ma yade no oba oba na oyare na ohun ne ho anu to frɛ ono ne sofo a one ne bompae one ne nam ekoba ena o ka chen se na yeme na ya se ne ya na ohun ba bi ade ne free wa ko hospital but still na ade no nko ena sofo no che na ade nti ade chen no ena ofrɛ no se wo hu se ono be ma wo ho na o se an no kre
no bisa se hwan ni ata no se wo ata na ye be ma no oba bia na nka one ne hihia ware na nso ama so omu se be ma na ka no kura kire no sisi ne si ne nwan chirichiri mu anche no mpe hu no se yan ne oye na nso oba ware nti one ne hihia etoto niema na niema ni mu a ai ware na ama so na okọ no wa koye bibi wa chiri na etisen no se ne wuni ti me fred mu a me baaye no na obisa na so we no kure menene toto niema si ebe ware but edu be na me hwe de wi akon de me fa so na ya na emwa me enti no abufu bai e ma ne kwa da bi abufu ne ba na esiesie ba we die e bai no o kasa de abufu de nsa bo fom na wo yi nsa fradwane ma o ro ne nsa na otena akunya kese no nsa bo fom se de bi o kasa o se sementimi na antena se o si ne mete no on hame o mu se miska na sementimi na antena o ba bi abakwa akofon bi amebre na oka but on fa ne nsa mofom enti me so me mfa ne serious eya no se aware mu ntokwa na se abufu mu kasa enti we de odinsa bo fom na ana okasa do nsa bo fom sa etire sei ana maka che oro ana maka che oro me se wa amfa ne ma na me ho ade wa nware me so wo mpam ya nware me a ene on timi nware to yes ano no ka sa wie no na se ye didi awie na enyama no si ho me hwa se obeyi nyama no afri dem o ye nidi wo dem ba sa de no nkwa de didi wo dem na me so obeyi nkwa anya ade no na se abufuo no wo mu a si wa na muso afafon afre ma me panyi e bo na mane ene one ma me e kan no so na si na obi a onimu wa de ye wo akomo obi aya de me kan wo sesa na 20 minutes sa tie se de oba akire de na aye no tie no oto a na bibik efe no ase koto efe ne he efe na ya ase se ade ne ba ono mom na ka cho se fe no se ai ade no wa sha ase no meni no dem no ka tem se na ya ase ne ya enam se se mo ya se ya lebu se ne ni dani o se de bi a na no se ya ono de sa ne mani bi ni no so esase okuada yawada ifiada anopa osi nyama osana ye me favor mesi anu akohata na mso yo ena mimi jano osi anu wahata ma akohata man se ma onni maye o second wa yesu so onu aduane man sa de ono enyoma no kwa na hata ono de oton na de ti waton ni bibia wie no ye teben no akopake na ono apake ni bibia wie no obi kura ono aduane na efrifie na odi abreme medidi wi a na osade ne nema ko okay ebu onso anu abenu anu meme ho enti favor na ye no ane se osi nyuma na no hata se adane nko a na ade no ewe no no eye normal ewe no na mebu an me wie na meme pie na ofrem ka chem se ade ne si ye no beko ne doctor wa afre doctor se omra na okoye owo ne pane e ma ne nuro na se nim se enka no anu no ti ade chin sati na se nyekura ono man de friend sofo no sofo no beka se eyo ba bi am ne nhihia aware na enema na etoto ye no okọ no ohwe enema na oja ho akọ no eho yaw no ene wafa ho de bibia ama de na asisa jesi ame no ka se oba ni situation te say situation de wontimi nka se ye enti ye beka se kakra na so enye sa enu ase anadwo ni nyina na ni anka nguso na de tie ti ade chi ebusuafo ne frame na yase ho no na yase ama de aye hu se ama nafu ayere enu a otimi jane nan e free na se free satin be pem enu a no nko toilet onidi onyim frama nafu no ade chi ade ese bia no epeja eti ebrada nko ade o ma me de me se sisi o tem se na na fan se si afan ti se wo ho ana so te owo necessary ho na ono ewo ne ho na ebranda no na ombetwa o mka ne am esi eja to miten na o se me pep card ne kwa necessary ho ti se necessary ho na o sisi a but still na ye ben e mantemo okay producers monhwe na ababa no ye metomi safre no nenso so no anwumre no ye twe no won pese odese beyoyo na senti a wa ma no omanfo be kai enu ameso de no obi efrefri omo asode ho na ne nsem a wo kan se o ma ne masompa Asem Mpe Nipa no so na ye peni a ye kombo oba na busuafo amane e ma me ka kire se pani ebu wuram no ebia na wo fie sompa Asem Mpe Nipa yesiesi asem na asem a yesiesi no kropo twedi ampada romantie dibem e ma ye nyina ye nom asondue bua no eno nti pani bi wo asode ho
ono na atu ata futubone a wantumi ama na ama no na eno amebusa ne din no me yiri fi kakra na wo se ka me boni din no na ntonsofo no te de o kan ne friend say me be pon no mu a onkai chese ode eda bafo jewo di o frɛ ye no last call no die ni die di kan na me refi eda bafo jewo me na o me no ma 94 years ni eda bafo jewo ono te tonso ho abi ono tonso na ya so preside eda ona e presiding da wa so ni mame kom na ne de na anwumre yi so obi timi de na asem ba ebre presiding member elder bafo jewu no timi siesie na de asem ba wan fan kona busuam amoma nkosiesie a ene me ne de mema Ghana fo nyina hu se de misitie na anwumre yi o se your friend say elder bafo jewu okay mizo drink ni bia badwa so sana 5G meza no bi enso abadwa so orofo aponto ni abadi nto ni nyina mizo ene 5G meza betumi abo na mizo no your mango flavor ene ewo miss fruity eboapa na 5G meza no wona wo ye adwumaden edi ho dance yese wa bra wo firi wa udwa so aba na watobuhu watoba na wo honam eyo ya no 5G meza no numbia ebeboa ho oden pa Manager Daniel Ewa Shan overseas 21st Kenneth Yenko ibenya bia to Bikan supermarket abawazita sewa anomanji post office yenko pemizu ene 5G mizane bi ho Mama Esther or Outcome Real Ventures Baptist University Mizu 5G miza sana na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi wone VIP car park no ene edin hwe ni mu Mizu 5G miza kwa kuwatch Company Limited ewo Puemantemu Eastern Region Mizu 5G miza KF Kinju Enterprise woni Ndom Hotel ena edi enhwe ni mobama ngwa abrosa no ho ena KF Kinju Enterprise o Mizu 5G miza ibenya bia to yemfa ni adwuma bronya bebe momenko tobi 21st clinic of the moment here omo ena etu sciatica yade na se na sciatica no 21st clinic na mi ehuza yade bia friend sciatica na ni enso osisi ya fausile mu na kokoma kosu na sintim yade yi papa na woseme kan kiro se yade bibre bia de free trinwa no kosu na se wosa 21st baby ni so bia ye radio mvd na odofo massage no so ya adwuma wo ho eno nti laboratory ne scan na hodo nyina na yebetwawo ne hu adrupa yebetumi ade akan yade no na oseme kan kiro se bibiduro so ho eno di tu yade yase na oba ye no abibimem habaso body a wagye ne che otwe hunwi odofo yenko ne kotu yade ase waten kuma se wo hwa overseas oni afa radio no ene be ho saa na obo ase cancer quarters called junction obo ase Tommy market sunwane nkranza tachiman 21st clinic ubehu won ewo ho 0540311311 0540311311 3 co capsules coco master and make come for na media ma 3 aba center du papa bi odi abadwa so edi tu coco ase and make come for na ton bia ma we na anwumere orofo se coco edu nya pa dia enkoto aduro bia won kwanchen ha ho edu papa na anwumere midi ho adanse e de kire 3 co capsules coco master esisi tu epoma tu orofo coco na mo ni to wisi o ama wo yam no uja onan ya enye eye coco uja nan kura no moja efiri mu ba coco no ene edu nyasa no kolina keba dani heba misti heba ubenya 3 co capsules coco master ni bi ato 0546107107 0546107107 akwantu semina ye express group yamfa nkoda no se ye kosunya de ye kwa wallet wasa express group na medan make am for nam dia mam fa nkoma kwanchen ni bia mane music ani no abazo fosu abwaje kogim sika bra me dabi we asa mepam no mam wasi abrosa no aseme wo free sura kopo for free wa ma ye kasa ebregu Canada US UK Australia Germany na peso kwa na broni kromben na express group ntimi emfa nko yenye wo moma no na ebeboa ne amo na so a ne dachi bi no obehia ema obi foforo kumasi akra tema islegon takwa di sunwane tamali obehu express group ewo ho 0249000448 0249000448 express group ne mano yemfa na ye no mo enkodi enkita ho Sompa chede na madika ka chiro se ye mama kunafo ntuma kato madaga so enkoda toto fefe omo ame awu agya wo ya na ukọ baby so mu na ofa na giza hodo a ya na omasem embo abro hopa orofo ya fatu ye ho se safo yi no ye behwe na ya mo asere bronya beri na omo sere ne sen emeka to madaga so enkoda benya ntade ne mpaboa so na maka chom se mo ne yesu kire mo a ye ni so ebetumi aba fa ade ne beka de no na yentumi emfa nkoye safo yi aye eye mo anwa tin tomatoes
na side yemfa manko de wate ebeboa pa na yesika fam pa na peso de beboa na mobile number no 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 Dia beba Tarawa Media and Blazer Foster or of one mesa bon kaye se opese ye befa ewo fie ana baby a wotia ofre ya ye beba ni baba befa na aye faith se afra se ni nyina da na yetumi ko ne kofa bi edeba kama eya Sompa achade o odofo yemfa ye hu anyim bi wote Dank Natural Health Care Complex or Pechi number 2 Dank semen kanche o se kina wo ye adwuma na adwuma wo ye no ahotofie wona wasa ho yade tu yade ase no o na se Dank ho eya ahotofie eno ti ye ko Dank o Pechi number 2 ni akwakosa ye ho yade odofo emfidi a Dank wo no enem san yade wo tunete na yam kro yade no saa yam kro yade no udidi abui when the dear boy also no ye papa odofo Dank bitu ase na wo de amawo 0244 017556 0244 017556 and 0266 593330 0266 593330 Dank aso ye na ye kro no odofo ye ko twitotin na yenim tin na ye ko no ye azegblibo so kalu cargo car from Benin eye toge ahaban keke orofo sunsumu asembia ye toge ahaban keke o sunsumu asembia eye toge ahaban keke orofo debe na edi unya abaifo na hawa adwena na usomu a enso usomu a opan na apan na orofo sedi abrabon ni di chimhia no se ya abaifo nko ani sunsum sempa dia yemfa enkoda toge ahaban keke Benin no firiba yo na woba Ghana ha no wadi mfinhia aduasa ne akire na omanfo a waboa wo no enya asem keto akora odofo se yesunsum sempa na se wakoda kwalibu waba konfo anoche yesi kofie kowu a eyetogbe ahaban keke ko na wonfa ne sunsum sem no ahaban no wonfa bi enkan kama pa wo afijazi akwantempon su kuro efreni bomfa usu besi wo bomfa hospital junction odofo togbe ahaban keke ne mani wate freno nkoda no ba befo akọ so 244 484747 0244 484747 togbe ahaban keke azegblibo sonkalu kagoka anoti ababa wa adwata MC amoye ready yem one voice no ho noki adwata no yem one voice no your friend me kokota deflection me adwuma Sompa TV Sompa FM okumase abrante bia baha se wosu wontimi mane nware biem wontimi nware da sanse wono ekwa aware ana no ehia aware ba aware no ntimi amaso wadome no na maisi oba bi okohu no na nso amaisi oba no abubu agudam na enukure be na wo sa asem nim Osei beni sei Owa hine Oso bundi na mimi Osei ya owa hine ya Beni sei owa hine dei ni dia o de ma ya na eyo owa hine Ana osin ni ma ndei Ose ono wo hihya aware na aware na mo hihye ye no mo kodoto noma ana nka senka aware no nka mo ware but aware na ntimi amaso na uja wokoye na nam so mo akwa kohia baba wa bia nka oba be ne ho ade na wo be firi ho no do nsa bo akonwa bi mu se so woni no kofo oba bi se woni ne betena wo ba akoro no nya de se obetumi aware da sa akonwa koro na do nsa e kanche ye no oba akoro no kofa na wo so be wa no obetena no oba na bubu agudem Obara bubu agudem Nti wase wona waye saade na de tia sa enipa no Nti so be mden So wade abedan nti ne ye pese ye ginchiri mu bi wo se bibi sa akoso na de ba ne san na ma utimi ye saade No kwabi ani e ka utimi bo ndi na so waye no ndo so kwaso me no wani bi na nti kra But the okay can be any kwenda.
and this our grandma. Oh, why he tampon? Oh, why he tampon? Aye. And this other. Na ebana sen akasa bai. Akasa many for quite BIA. And I mean, Yakasa BIA. Many one is now a bear 1 year. And I am a close to near my salary. A free bear as September one. And I would my say. And I would my say. Also, material, no seminar, oh, it's like the okay can now see me in the table for me and this. I'm not a fan. And maybe your baby, why I found cause me. That's the way your best was coming in. Oh, no, baby, so no baby, one name is what the other can go in Cassia. It is a minute in a minute, so baby, and you want to come on him. Last month, yeah, what's the meaning last month, October? Madam, Uti. When a giant some of that so. Last month, October on the 9th. Last month, October, 9th, yeah, no, I can say, Uti, me pan is a family. I'm a man, we feel, and a man, so what's my for bar, and no balance now, banner will be there, and because of Cassia. Never more on a for Bano, some giant. So I was in the giant. That's all, last month, October, and then you look at me for minutes now, for any time. It's last month, what's not a for bar, I'm a bad boy with them, we did that once more. Now, so what you want to say, and on what you want to say. And we did that month, no banner boy, so catch us a missing, or for baby, or banner boy with them. Was so catching us with me, what I that. Because was when the catcher say, any panel in Naman will be answered no to say. Ubio is to go on the buy. Leave your car, Beman and Yamano, a beyond the sono. And I was also quiet about this and no sono. As my catcher, so simple wonka. Why you turn up? I am nearly at Hano. Omako baby, I'm going to coop say, Sabian is here, no, one, oh yes, I did. Aye. And why not? As I said, one so the office for today. Just close about focus, one call, come send me. Me and I'm my own bass grown. And I was going to joy. Sisi no ekobase nhwemu ba ne hu se wo na waye saade na ebe ye nwanwa na papa me be sa so mo e kwa de me be se me se kwa so le fa fun ka so fe mama peke ko we kwa bi mu da because for why na se no work no ni number jino so na me fe no Debi me pa cho na me no ka so me fa why sisi ya Debi dina so okay ababa we yaw woni mu ya won mu papa kwaku Ofosuo bema yanche tiefo ne ahwefo awo sase me ho anra bigidi ese chance na anra na mere ntini anti man fanko animu ana bibisa na ayadesua kese adema obi biara otie na ehu akwan e befa so a ebehwe na ede sase moyi ato ba bia seda Migidi yese ababa wei amemfam free ho kakra ababa wei utie time na kokosachi ebusa na se owo ahene no wate nani ayira owo ahene ben minya ne fu nemu a omo ahene ben ni ade afede em se din ba ko be so ansa na accept sa awokai champion be so nti ababa wo pa kyese wani ma abranti echen wonim se woni obi achen frɛ no wo ahene tenka champion na me so de a ofoso ho eduru mebi ho na ye ne mema ye ne ma ekwa akota mo me hwɛ saa de we bamba bi wo ho no mo a ni nature no ana spirit woni mo no entimi wo ba owo ma
so ho mo asem na bebi ekofa baaye eye nkura na bam because bam e kire se oba ne ka kire se wa ware mienu and also ogitum wa wo mienu right ado ka kire se sa na te de on fa nkura no enko ne nana bi ana se na o mo nana ho meboa anete tunko mo ntra wansa wo ya nse oba no e de ne mana bampa bebi akokọ ba taje ona ne bagina me ka sa asem ama mema ni bi adesoa no ebi wakura ba akokura wuntimi ema no maya semi wutie nsam na eno ne kofa ba ya kofa nsenkura ni didi a omo nwuradiem omo yesa na be me ko nsuo ni ade entisa no ma no se wanka sa check your life re na oba bi ba wakwam na osisiwe na wuntimi a better yemfa oba bi ho akono bi emfa memefi bi nhye ho se chinchina esesesa oba we na mene nse awade oba me na ware na okoe na secha na okoe no ana nko mo hyehyɛ awade no oba ne bro no so mihu oba ne de oba ne bro so oba ne nsem bro no so oba ne bibia bro no so awo kwa bi so oba na setem ne bibia no wutim so oba no wono no nkasa wafaja mu pen because wakwa wo mienu eno nchese me nkasa oba bi kwa wo mienu a ba wutim so no nkasa no wafa no ma bi mu pen chen be man awo kwa bebre so because no ma ye kan ni do be man wo kekeken in fact I want to maka cho Oforisuo me say eno ma bi wo ya sante mamu ha ya wade eno ma bi wo be man ya enye emwa oba ya wade a ye de boa oba nyano ma bia ne ye de boa oba me oba me no to yare se den se o panties wo soki na minsi e be na matimasi as one who be befa difference na se ye moa jete ye ka sansa ye kocha no se wo ma mi bi e beto so wo sister bi beto so a e boachi bi din ayen sempi ba ma ti a wo ka so konsuo ma na sigane ade wo ye sei wo ye ba ma utimi se ope aduane sam nkase bi opadwan ba to padwan sam ya dwan me ni yese ba ku ko fa na no kura so no ma no hata oyeboafo na ye ne haboafo no Oforisuo ma me ka sem cho se ye wo ma bi ho no mu a wo mu nature do mu pense obenya ba mo betete no betete no enu bi na ma epe dodo na no mo pe wo ba ma obayi wo yam se ye ba brant ye tie wo ye masa ada asembeso ne ntam ni nyode be ma ho edu ya be ma da ho so no ma bi ho do yire udi odi ane se 7 producer be ma de wo ye mema wo no ma bi ho nya bibia na se wo ye mema wo ho ye wo ma bi so oba so ye wo masam e wo no ma bi ho nya bibia na se ko ye ho e masam wo ho wa hata nyoma pen me ame no ma oyiri sia na wo hata o da bia na menye bida na me Oforisuo na nipa wo mrebi na wa hohuru nkuku mu me hohuru nkuku mi da na oyira yare am wasi na nyoma pe da bi menye sa eno me oyira yare on si na nyoma da bi mensi no ma na wa bu jem so pen o jem de mabobi da na kom de jem de mabobi da enna 7 predators de wo kan se bia ma horo no ma pe me amadidi na se Oforisuo me amekọ sink na me ho mai ma kwa kudie na be den be nwanwa so oyire yare na be si na nyoma ma no no Oforisuo onye dabi ye wade bi ho te Oforisuo ebi kura be man woni oba ma no oba ne te compound house oba bi bet ma ye but se asama ama na oba na nkoka anasa se bibia nsi ne se obi a on pa sampa hu da ne se o mama bi won mo sabe de make wo mo ye but o mo afi o mo ye but o mo meka hu da antu wa ye bi but obi ameka menka asama ye bi asam ka ye din komo ayo ne se o kwata compound no Oforisuo 7 premier ala ne ayi fansai ahomai ne se be compound house now be now the pepsi bubom hey enjoy your koyi adeti de Oforisuo esem na me konsuo mama sigare minye bida ayo do we dey odo Oforisuo me konsuo mama sigare e dey entra ye be fa onumum oba kasa wo kasa ni ade yawo ni mu yawo na ewo ni mu no wo se be me de ne no mo jai se edi 1 month o se di half month o se di 1 week o engede asema wa na dwe se be me obetwuma ko ni yehwe wo fa o tasa na tasa ni mienu be me nso yehwe ebi ono so fie ofirim
Yenim bema bi so no so awade bi obekọ bi enko yie ya mo no so ma ware ya bon se nature no sunsun mo yo ba because we bema ya we ma no ma sunum no ma bi e woni mu enti we ya ma ware enti bibi sa no ba bi abakọ fa bia obenya mane ababi wa na nipa bi obetimi de yawdi akasam na so no onye hui awo obi betimi ama ne buafu pa akasam na so onye hui eto ahwe ya ne no ma bi wode kobo adum kobo adan eto fo so ya santima me wo bebi se ade ade nsan ye ne mfa nsuo nye ewo ya santima mu ha ampa wo do yire sa no ma nyo bi beka se he for better for worse nya da hwe ma menkai yo country bia na se wiase bia on ni nature ana ne culture wo fo so to se se so bebe ma kwa wade se se na okọ na hu se wo si ne yire pint hata wo be fo na se ba bi kwekwe na yesa chai yechi ewo kwa bi so na so kanya we but ye culture na yente sa obanya wanka wo yesa nka ope ye ka oba bi bo nsan ye unya server unya kukovu zo unya server mi na minya ya ye mikunu onu ne hwan mikunu be yesa de oye be me de minya na pe upa mani ni unya no no nware no ni oni ni nya sam wai so wan yi ama no abonte a unyimi yanka wo ho no ma ko be kekari yira kire no etuofo so no ma bi ho no ma me menye Unso uti menye. Umema sema sasa uyene se. Ba ko nya nkutu obi fo. Oh, foswe. Dabi o. Oh, dabi. Abante wote ya so so nya metwa se. Enka ntu obi fo. Foswe mimi na meka cho se wo ba ya de bia wo ho kwan. O de wo so nya enka ntu obi se mo bi nye. Enti abrante ati ahia wo kan. Abrante hu oba na no odo no. Eti wo fa ne se ye bobra. E wo kwan bi so. But no ma ekoso ni ade wo be kire mo foso e ko be ka sanka ye mo nanso ofoso minim so obi da na kwodwe obi tiri ba bi be ka so be ka se ade na se so ko esa obi ho asesa ye wade bu ho no ma be ma nye wan obi tra he no se wona oba na wo sikase mu bi atwop no oba na ye frɛ no se hwɛ mene na wo nkura kura won hwɛ mo wo oba se oba kuta nkura mi no be man se wo bo no ho mode wono ba bi ho eti be me ba yi no e na wodi nkura mienu no solo yi chop money wo ye aduane e ma nkura yi di pen be ma wa sede no hwe oba ko school fees wo dia so ti ase e no man kitinkiti bu wa ya wo dia se wo se bia ukutaka wa du kwa so watoto bo dia men kene ade ofosu ne kwa so a okay. But not just say be me ko so ma se adwale na se be prejudice be man e se no ma bo ne mom no ye hwe me de oba no akofo na ezo abubu agu no wa de yira wo pe obey say no no aye ntra ma oba nipa no so omu di sa na tie dia ahonnu nwia ne mo be man so no so hwe na bra bom ye wo kwan bi so because nipa bu ahon so ye mpra ma wale o e ma su ne no man kitinkiti bi wonu eti no so ye hwe e bia na atai ye de ya dwen kwa kosi ne so a na nkwaye no sa ne mo de abeda ye dia ni nsem na wo kan na ata ne ho positive ne we negative afrafra nyina no de kosi ya ne so akofo wasa akofo obi de hye ata kan say wo so de nsa hwe fom ya de o mu ti ata komo ya ti na anu ya me ne ntam breki ye enu atima akofo ba wo so ati ase ase mu nyina no ntam ayedai separation abam na ne kan ne kan fa ho bai iti ya de bi o mu ne mom no sa akoba ne sa no de abedan ni titiri wa o de aba ne se wakofo obi di na ataka bibi sei na enti ne dabia no wo kan se bema wo ba wasa akofa ade chia se bo se na ya se hwe no ne da furu so ba so enti de ne se se be na manawu enti sa ta se nye ono a obi a na ade ayira wo pe okay enti sa na te de be bo brante yi na ya kwadi na ko baabi sa ta ne na ya sa ne de na ne nko no so ne mo ade a na ye wo wiase ne se obanu a wo ba ye ne wo kasai e wo mu aya no mo tachi ya sebi mprenka sem se abai nanka ya from nanka wo elders hwan no ya wo bibi ni ata na se na sorry ba meboa nanka wa friend o hwan mo na afro sa na te de me medi wachi na me ne wakọ no wakotie mpanifo ne mo wo elders hwan wo bo na so se ma wo ma ekwa bi so no se ekodu ba bi ata ne kro bi wo mu a ebi a wo kro won kan kire wo ne ekodu ba bi amranta ne se wonu obi kunabu ne katwa ka hu se dai sebe ntokwa ne kwa bi na nsa koto nanim yensu ekọ ba bi ne bi atai wo dai ebi onka bi ne se wo no a ekwa bi so yensu emfeva no e wo kwa ye ko so na nye wo no a so na nka wa ye oba tampa etimi do fosu de na de ayira no ope ne yire na oba ya akofa beto so no so won we ni bemen ebi ana no so na ni fie
ya nyene so nso me wale oba bi obefa bi a na oba kofa asem aba iti enhwe na ye hu kwan e befa so a oba no ye bebo no the nation's uncle ya already nyango pon shiro bi a wotie na onye obi akese ya na omu case no menhye da ni so fi se ni aba na ba omunya ni ozo omusua fi omu wo ni mu mefa omu case so na me de atufu kase aka kire wi ase emema ene me nyina se ye ko ware a oba wawo be ma wawo so choose se wo dona ya hweye na dwene mienu because be ma ko fa oba wawo na later oba ka kire me se ne mani ntia unse nyansafo ma me oba ko fa be ma wawo na kire oba ka se ne mani ntia unse nyansafo ma because ye nim kura no ye on fatu be bire nkofo akwa abomwa nti omantimi enyina wale yenim entidi na wusua freemansa na wutu anamo no enhwe obi se me dono akwa na wanwena nkonkura no wo se ahomtie betima ba ubetima tia na yese mentia no se ni nyina ba mu ebe mu odo na tima kogina na eno na ya na bibini nwene hu odo na aso do nipa no eye niema bi na mu odo di mu enu nti na be ma na mabontia wo hye obi one day pe utimi ka I love you kire no e kire se I love you ni ye kasa eno na wo de gi attention ne nipa na ben afi I love you na o kan be di mu a eye ni su ni attitude niema atwa ne ho ahia ansa na odo kan na tima yi ne ho edinya zo ko ka je no ande se wo don na je ze okura da won nde ko because unhu ni character unhu ni obetima ya ni ne wo ntime nye ndi esre so unhu so ba bia wo unhu se ba ma bia wo ene wutie me wo frase e ko sa akontuo ni bi wanya ba ma bi wo de ka ba wo kama bo aka jo so wo ma wanya oba bi wo ye ne store kama aka jo so wo ba na wutu so be wise unya kwa e mekanse mu bi antre ya ha unya kwa e mekanse bi antre ya ha metia me no mi enu ye ni ni ye firi se nkura no ye burden obi wo okura wa hye ne batadwo ye nkanasem ene na wo kɔ wa no de ohun na aso odo nti wan kɔhwɛ nkura ne su wan kɔ fie wo kakra wo no mo ani agro wan hwɛ attitude ye musa ba pese tam wo hia baba yi enti wan kɔ ne nkyɛn anko hunu nkura se bi kura ya ye aduane ama na wo die no se bi nkura kɔ sensu obi lo mo kɔ saba nkura ye wadi die wi agya bie no mtimi tumi di kasa dadi adidi ye mefa nkɔ we nyina ye ne ma wo sa wo hwɛ na hunu oba no foforo no kɔ ankura ne nye we no mu nyina osime doni ntime ko unhunu se nkura we mu ni ntete ntu ko wura mu wie na afi ore beka se ena nkura ne nyemi sei ena we mu su nyemi sei ya obi asebeta frate woni ne wo ye bia ne woni ne ye edim sra ba ma wudie me ne sra papa panyina wudie me ne sra baba wudie me ne we ne yanka mani papa akofo tinam se oba se wo kwa wale hu se ba ma nso so wo ma ya ye because oba no ne wo ye no kwa betima be problem di ama ubetima piem za metiase ade no obi na ehwe meba o de trouble beta ata wo sa ma wan weye anije ma wale ani mu mfa ma wan we kura later na akochi aduabo ejima nyina ntie na musumunya wale wie be ma ne mu wu wie ensem bi wa mu ndu na mo ntra wale no go mu pia no pressure na ye different so obi no na wo no a o tia na otimi tia na se de ope anyi o no obendi o pre no kura wo dwene ho o pre nso so na anu koye de na ebe how because free say nya obendi no obo ne sa ezie bia no ma ne ntete ekoba ne sa wo ye den nti mu ase besi fie ho edi ebe sere se sa ne ma no ye nhwe ne ye digan hu ne no a ukọ odo abekọ ne son obi akọ obi a wo abomtu abontre o de nkura na hye ne yam se ne ma because nkura ne ye well discipline o ye well trained ubani anka nto se nya ne banyina wunhunu ofredwuma ba so mbehia no abobo o machi na de yan no nzuo ma na de oduane si wo no ukura wura fi se nkura yi nya wo ma ene won nkura bi wo so maame no na ya yankanazam na kwaba na yankanazam paejo yankanazam wadi jimisa ukuna jawo ne manso ase yanka o masem sa ba we sa akohia wade foforo no de nkura we na ba ba ma ntube yoke so obi awo ne ma wo be paeduane ama o madi o be trolight ama o madam o han da o ma be dia boso bi kura be so no ba da o me nam wo ze ka wa pa untimi nya ne ya wo pe na we nyina chi na nkura ne nsam buwa ya wo se na wo be firi ejimi so ye twa kwan na ye nya very wise o ukom na wosan a nkomo nya obi ade emema de urade heda ma ya dwene mu oduro edu ko wura ba bi wie na obecheche wunsem a obi otu obi abeka sa atia because mfiri se o so ye sa ntoto nyina nsa na wakọ sama oba na ye beka ze mari so hu no odo no ye de sa ye akora be sa akata so firi se ye nim ye nua manza bible se ye nso muza ba ye mema de mesrem mu bi anya very wise eti na be ma de na ba no makọ wale oba awale ye nanso oba de na ba no ma ba ware on kantime nyina go ba ma ba ne atia ne ba enye na sem
ebi kura oba ni di ne banani ezo oba ne yere besa aka no eno no wofa ye ntia na akura na ni fa tuntumi e ba yesa ne papa wa abrochie na ne ma di nani papa ne nyi ntum ntia na yere chi empa mo ne ba ni nzi abonde na ma de no ba senga yo oba na ne bani ye oba ya no owe na ne bani a anka oti ya obohunu se o ma me na sori ana asese be aye mi ntimi bie so odo me na no me ba de a o mu de science o mu nyina ejimi wa tenam ne enyimi ejima sere yensa ya bomwan fo adwuma barade ye ma wo ya bomwan no fa di die to na sesam firi ho because ba bia kwa no ko ni yi a e de anko no betena ho edi wansa ono antena ho obi be fa sa ba di we nyina no o so nya extra respect o so nya extra time e di ma sa ba ma no no so nya odo de hwesa de no efise ni owu na de akura na ko ma ho ya na de ndi adwane ni owu na de akura ye tena tia light be ndi wa he da adwane e de ntokwa aba ne wajai afi be drum na han dan ndi wadwane na so de akura we ko wale obi no han da se dan we ye dan na dan we nye dan no ye de bi ma wo a anka akura de wale ne be de bi ye se ni ama no ebi ntuo mu gimi so na nya sisa wo hu se de obesi akoro be ma na ntene wakon na nim ni ase ni ama ma no ye kwede sa de ne ma ye ho se o kwa be wise hwe se nkura no mo ye well train ye wa akura bi wo ha wa ya abomwan ya de ne kwa wale no hu se ne papa fradwuma bo ne ma mi di nkomo ubo sa bonte kura dan ye sini ru kwa kwatena bonte ne fu bia na omiamia so wote abna da mba cho me ba za na awura ma beye ne ya ne papa pe so ya ma no we no de oba mu timbi bo dan ye wo de akura no mo atimi pamo de agoro de mo na wo wa na de ahomte asole wo na ye se ya ni die no we wa banka no yiri hwe tv ado nsa fa ne stress bi afise na chairman si nyami nie onu great to be daddy stop that akura onye oba ya we nyina ahomte ya ndi akobasa obeda atimi atene mu amna yeye edi ansha no nso na muaye na apeso ya na ne eboboso no yaka bi akire pape wo ye carry wo care kosi sei ngwasi vie nkonzuo da ho ne de eyejimi enye care memeti wei mase eno aduane na me di kura medwene ho firi se aware ne kotote dia efe so wo sika kaka na kotote a eno de aso no kura timi ka se ofade oba ha no mani ade se de obesidi ne nsa betu aduane ne nsa de obi akoye didi na efe se bade koye hia na ebufuo ba afedi ade na efe masikani no wo de no etan ni onim aso oba no ano de ahe na no peprepini mo wi asole ko ndi sa na eba bedi nkomo no edinia ma ye nipa fe no na bra bonuru ba bia me ma ne nya me fe mi weska eya me fe pa sa ma koma se fie me yiri we nie mi ama yi akoma to 1000 bi o ma ye bibi na fe mi yibi ye nom drinks ye efe eye me o ye me kora mi yibi na me nya nduru a mi ntimi nkoyi me nkom ye nka banku na afo ano peprepe ngotena emmene sa afo zo adi dodo wa memena da o mbenya wo no you regret in life ni ama nkitinti ya insurance ma se di oye nipa o a ono atimi fra no aye aduane ma ntia hwenso me kwa masa ene di oye nipa asem mai na ne band report ba se wo di mani mi nkwa awale ni biem na onu mom de amane bo ba se na de na ade ayem be sa ada no na abonu se enkwan na wudi ye na beto onum yensua na moaye ye nya papayo ye nya sabe ahobrase etobra bi asika wo ho me kasa be ma nya sa fa ne se makoma ase nchen wo yare ene nsuo nsa ni fie me wa every right se metumi botom ayi 50 cedi amage bi okonsuo ma ntem se se bibre anu ni buo anu ma mu yedu lady bia ni okonsuo ma mu yede na adwuma no mbajo ma meje 1 million ni transuo mi ensama masim fanyale mame ono ane hoto na mase de oye nipa o de oba ya mi nsuo onne ko bo ka me konsuo ma mi eye chance mase de oye nipa ono ane konsuo de bra me first ni etiase se ba se kire se okay mabusia ne do eni ho ne de omega so wagimi o enne wakunta nka wase ba beka be yama fefefe ma wa to okura nhunu ho ano na ofrisa ne papa mu anga yawo ye nyina si ye gaase wo nkaye no enyina akire ebi o masa chama mempene na se de osi ye mi ma wale ni ngu eme so wo kura mfiri ho nanso ne ba ne ko fi obi atu na mo sampo endi abasre ye hunu sa ne man ketengeti we wa asetene mu a ebe fa ye se rapture no na ye benu ye ho nzu owi ase eti mese ne die kwan so pa na obi a wotie se ye bo bra wa relationship kwan so a mbe papa se sawutie bia manipa hunu fra kuntunkura nka so wago ekira se wani ade na ushi oba na ne bobra manu zu wani ade onzo so nkwasi asem a ushi oba na ne bobra manu zu onzo so nkwasi asem so wa hunu sa ade na ade be ye odo ni nti
Now is when to win. Now you should ban Pabia Dini at your gentle letter. Letter was I don't have some for. And the Abbasian dear Quaso said, who co relationship money out here may a good event about them. Wouldn't Master could end him that. May you in watch room or Munim to himself could you do this limiter or bet matras or Crasini into me any would depend my hand or some about post. Nya friend I'm going gentle as I'm a doninti say no dia kwem ni pa friend na dam ne baba was mishia no one says they said you was san me say san go baby I said you nim me no sa nam de enti mesra ye hunu sa na na relationship nyɛ de na bra nso hwɛ ne life ye say na no work na was ni sunsum ade no ene ekobusa sunsum ni ye go nipa sunsum ade woni ma be obi okro dim no nhia ga onhia no kuma ni wa nhia anka wo wife ru homa asum due bai na oba no so ya ata ebetuma ba so wonya we sa ata no nko akura na de different ebetuma ba so wonya hwio ba ne kra wre ho ye no a sabi odi ya woni mu nkofo bi wa January sa na Awurade ayo ho enti se David tisere so no afa so he nyan di no onye obi a ba de Awurade ne wa pam enti ya na de na hye ne kra pa Awurade koma no simple. For example, Samson, Mesama obi ya na pam ye mfa yi wan kan di sa ne aya no it is also what godi di no ho odena na wo ko ni fie wa o won ye koma no e wo hodada enye ono o ono oto ne sase ko betuma boni 1000 enso no onya na de se be 1000 sa na nyame aya no ndu na ma hunu ni nyina aka ho na susu gi wo hu di chen se me hunu obi no wo fa de oto o ye trend no metuma ye ni sei wo be ba no na abo se enye tra ne ne tie no so na enema ntimi nkunko na ni bi ya. Okay, diabro hu ewom se ababa wano a okofa no oyare. Honi awre hu sam no. Said the nations ankana wo ka no, the word that no kra e ade mu a. No de nsa abofom. Sunsumu ankasa wo fom. Yaw ankasa sa gina ni mu, ye kan yawa. Atano so osi kasa no eno asa wo tese ye ne di nkomo no ene tape one producer di nkomo no a okura yaw enti die na obeye de obeye ne se de ti ama yaw abani mu no anwoma na atoto ye nyina so de koye ne ho ade no fa ne nyina akoma no otu de me ka kire no so obegi o so wanyi o no ya attempt so de nwoma no koma no wa anyi aye bia kwankire foforo begu kwa so ne de ache obi foforo anyasa unya hoto da biada na wamo asamo aka asem bi se ne sa na te dia wo ba no so kura no yare enko hwehwe na busua mu hwa ade na wan kasa so no hwo ho na hwe dia wo fie so se bia wo ye be mu akwa awade a ifisanye be ma bia ne ma no kwa awade o wo be kura bi kura no wa anwo e wo ho sa etikata chie se wan hu sa nwoma we na ye misunsumu odin wan hwe yakode bebu atoso ubenya mane ote de meka no na ebiewu no saa papa no a wo ye eda no wo ntonso no eduru bia mpanifuo bi nwene mpanigwene medika aka chense pani a wo fie ne bia ne wo wuram so so wo ye eda na asore ba bi nya asem na ode bra ma usiesie na asem bia ba ne de ba Sompa Asem Mpe Nipa ne asiesie difference be ne wom enu ntino edi so gya asori ya so wajai menya so sa futupa wo ho ene mientu na mo yenko tie de mpanifo no ka no na me akura me no mo anan emfanko ho panimu a wo so ye that tonso hwa afidikase we so adwena edamu a wo kire sa adwene we ye kire Bible sa adwene we de bie Bible mo se ye ni din de sai onya nyame adwuma no nye na mmoa no onye eda asem asi yesiesie semensi ho enti so ye eda na obi so de asembere wasode ho ne kuru ne yira asembere wasode ho ne nyame atua uka eye tie enti panipa kwa komato ye muate nyame ya adome be chiro ba bi na de akoda na ko na ishi Allah me ogidie se ne ho beto no why yanko computer so dwedie emra sisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu
wogye ho baabi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho for 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yanko brand ya de ya adwuma sabre yakọ empatase na afia santoa ne Emmanuel Kwaku Safo wo masem ba afidie so na nyamencha de asem no Emmanuel Safo no kwa bi so no oye de ne huni kakra sanse wabre oba no 4 million ebe so mponi ya asem fufuru oba no sere enu ti oba no wo fie ha ede be na akamu a oba no se dabi so mfa Asem Mpe Nipa asanement ase enu ti no monhwe na mompa asem no pomasibre ne sai oba no wo fie ha ma mememo akwa aba yeja oba pa bibia bokode erade adom yesi ada wo bre usika kakra ai 400 uti firi manu ba bia dabi jeso betimi aka se be ma no de ukasai oh e ka odom de doso Gretri nyina ahye. Nyina. Anwumere o se de be na yenyema wa anwumere. Ono no share date say 28 obekwa akoye DNA. Enti eno na mpese Emmanuel Kwaku Safo a wotem patase for the fitafuo mu ho Pentecost ho. Eya awe se ni 28 na wa hye me mpese be pan kura ma na bo anwumere 6. Oma yenkwa DNA nenum guase odi egu mi won patase ko dom no. Edoso enti be so ko edie na me hu sign enti 28 na wa hye na na mpa ho manwumre 6 Oda so do ne nam sa akoda ne nyene ba pa ma me na obetumi apagye wani mahwe katachi se Emmanuel Kwaku Safo akoda ne nyene ba Oforisuo no krepa na meka no ma me no kra ndi obetumi aka na yekoko edie ne ne bowa oso animguase ne bedoso nimguase de mo men so da akoda ne ba ne ba ye ne moja dia dance ye trudo ne ba ye ne moja acho se ebusuafo hia kra na eche ka se me no mo beda ase no one na danfo ne so yo mo beda ase na akra ne te ma me na so o akra na anya hwe na danfo be ebe so ma me sa akra na anya hwe ono no so me ma me sa na akra ne so ne mu ana mebuso penisi hwe moja akola wo hu ni papa da ede na otumu samisini a obeso nemu obi age na akola na papa de ne bo no ko ho na akola ne dae enti nsem a wo keka no mpatase no ona mama fo dom sa tretre so ana oh me de obi a omo no omdi nkomo no omo so na sa ka kire me sa nko omo ben no omo ne ko omo ne ba no omo sa keka nsema kire no omo so na sa be ka kire me omo ben na onim se omo do ne na omo ye ne tedum no omo na omo be ka kire me menshani dem hono mo nsu do ye nyina egumi nsem omo na omo dane omo ho obeji na fitafo mu hono mo to me nyina
ɛna dada na maame ya lefi say we gina medwumam egu manimu ase sanyi nsa ne nyawo de ɛde na osan me beda ansa na makɔwo ono na ono da ya ansa na wokɔwo yes ono eno sa na nurse fonse ya na sperm no ta akola na pampam ko sperm ni dwuma bi edi ya na ta akola na pampam Mama tie say DNA na no wani many was so den 28 say am fan say aka say 7 days was saying na so enti enim gwase ne dos kwaku safo a we adwuma akasa preko ebu akwa me so say you ready 28 e mane mpa ho mo enumre 6 enye sa de besi ne besi DNA na also be kwakwa no 28 na mpa ho me twen ebi se mebusuafo nyina aye ready so on person mutie DNA de be kokosi ntime so maboa me ho twem se nim gwase ne doso adan okay wato nkra na wie sa brede producers ne kwakusafo di nkomo no akwakọ wie se so ohwe ababa wana akosi be wie DNA no na ne DNA no so bono de a asem ma me kwakọ to yemu ate na me pese oto nkra DNA nkra no fa afidie wie so if say nim gwase na odigu no doso eno timpatase fu nyina mo kama to yem ye the resource DNA resource no ye the bebro the nation sanka adana sembezi resource no ba the entranda no okay and to what say we okay Obo Eba and Medical Research Center for Yanko Obo Eba and Medical Research Center wadwa to adumenu na Obo Eba and Medical Research Center se men kan say ya de bia wo betu ase no de amount na ya de ben na de be ko Obo wa wontumi tu ase mfa ma kwoto foforo afa nu oba nsomu nenso ya de wo tu ase ni mu adanse die no enya asem keto akora na wo din no research no da bia meka wo mo hwehwe ba bia ya de no no de du papa no de account e tietietie ya na ahoto aye adwuma wo mo na din odin heba bitters abadwa so sisi ya de no ekọ na enam san ya de bia so etu ase sa na prekese pada no so eno so edi dwuma pa moja wie anim yaduro oba pemfo se unya bi na se wono no mo a ebeboa ama wanya moja yie papa orofo preke pada no ena medi ho adanse na mede a kire wono adoa to adumanu one sofo ma medokro no ena edi enhwanimu Obo Heba and Medical Research Center otu yade bi ase yemfa yade enkoda wo mu na muntu ase emfa ema 0257472506 0257472506 Obo Heba and Medical Research Center Lawson Beverages se memfa kan kire wo se Lawson Heba Mr. Udwaso sana Lawson Local Mr. Ewudwaso edu papa yentobi na yenom na odi Durema capsules Durema bitters so abedwaso na Durema bitters no manfo agi atum otwa bi obubobi aponto ne abadinto no omo wo pub ne sport no omo tonte so mfa so pa enya asem ketwa emema na kura kire se onum Durema bitters mani gina so esan no brana ewum no orofo se wonna na o mre ye ewo fom ewo mpa so de a yenko ni kotwa Durema bitters betumi aboa pa orofo na wo pebia ton no ate so mfa so a na wa frɛ wa homa we so 0242133577 babia tonsa etunsa nyina da okwa ubenya bi ato orofo ye hwehwe bia akira kwayo nye bia ne bia o bia eno ane club bia no se chale ye ntwa no hoto na club bia no eba Ghana memha no omafo dodo no na agya tum ye last size onye wadantemu ene wo kan wan wo ho eye kama ese fridge na hoti atenzu na nya ba ko na so dididi a obetimi abai bia repa pintin pantan na aduane nyina wadie no eye club bia hoden ene de amount orofo club bia no ba pemfo num bi saa na munimfie du ngotwe a emfa wadsam enkoso bia eno ane club omo asamoa yeah for sure we say na no ye ka asemi obema no opin babanimu abe yisika kakra ofo kakra metima kan say enua ma na enua mema no adi time mo hwe ma brabo ye mo hwe mo life ye for sure so benum shu a enwe nchenchen wo kwan be so ba bia ofri no afri a na ko ba bia mo ni nka ho unse obia na oka na menenete no ne bema we ko jegina ho menene hyede mu kura na bema bia bebom ni ade misram nipa na nkasa no bema bu a okofa na ompe ni bibia ye dada
Eti se wan hwe ye na ye ntumfo wo no ma bi hu a obi wo ho no ma sebe be ma woni na jai na wakofa foforo no na wo san ne be ma ni gina ofozo ko ba ne saade a nipa no mpa bi bia ye afa no de bo adum e ba sa akora obepiem no ene ye ha no wuto mu mienu nkomo ya we se be ma defend se ono obai wo ho we ya no obebo pono we ya no aye sei ebetimasi ebi suso no oboa. By the end of the day, you say no. So we 20 member ne kura no. Say we 20 kura na ba ko na he dia. Yen we be na sem bia no ka na no so hwe ye. E na de na chesa kura no. Obi age na wonko ba o show ni mu ni ade ade. Ye wa kura bi wo wa ne papa kura o ne te. Aye we de ne kura na o je ne kura wonko. But obi a house report if ya na obi a obesra no ko je na no ko. E no de ya na ye yi. Moja kasa de. Ba ko bi so nya na te sa. Pa me de kaka me ka ne se. Obaya ya aggressive say. Ojitum se de ne yenye because be men obetima hwakra na ma ebia broso nanso wadwe bita na dwen mu se akwada ne yenye de ne no ofoso ade bia na wojitum na wo body na wo mind e che o se nya wo de ano wo hwa ne hwe na ne hwe na Yaw Osei sebe mpe wo na danfo bi kura takire na wo de wagimi de na se na dwen ne nya ne fan it sika se wo de bo akra ho bra no enim a obai onye because na dwen ne say akora no se bia kodi abehye no nyondia afesu yare mema nso se office ba oba na ono ne te no uhu na kwa mu a ene tempa na no atwe hu ne mo hu na kwa mu uhu na kwa mi wona ne shawo no bia bebom wo so oba so no abayadi pan oba no abayadi afena samba no abegya se mi hu na kwa me ne shada ma no bia bebom na ni se ko baya wo twe twefo ndi se so bai what boldua na the Joe say okay tama na menyem no so ana ususu se nyame dia wo so na na ada wo ne me no da sorry devina comme des anges to so Swanja kura ya na se swanye se ya wo so nko ba bia wo wisi kama oba bia pan na no so ye ne den itu hwe na oba ne te no one sabe ne former boyfriend ana mema bi didi agwa na hwe na ntimi a ntempa na na matrase no apa oba bia fa nemu oba no wadi oba no wadi dia ofoso be ma asemba untimi yi utim fa se sa easy sa wo ene de we ni kwase kasa because first no DNA na South Africa minu mi ne be ko South Africa da bai we de nyame adaroma bantama bi wo ha eti be ma ne se wa ya aggressive say a she date bi say opeso edin na akwada ho obi na obetuma si ne kwan ofoso na me ko azuka ya friend say ai baby MC ho no wo say bante ya se ma ne ya ka say wo si point ya no hatata me ko America no azuka ene Kevin ena nkwanta bisa me ka say nko buwa omkura nka bibi say oh we dey antwaye obi aye din eno kire se dwuma omudie no omusi dwuma omudie no Kevin ne ai azuka ena nkwanta bisa omanka bia ntome so se eno so maye din na se ye bo makutia asem no dwuma omutifie omudie ala omudie 3 points etimedie be ma no se fe ne se kwakusafo baby wotie bi na busuafo obi ano obaya ya aggressive sampa wudi wo se woni bema bi egigira woni wo chedem na bema bi beba opono wo se nyinsen no woni wo nemom wo so se obedi ne ye no ya adwen but so far as anya din ne de me so onye na dwim fan so ohwe akora no e ka bi wo ho a sesi na wontimi ntua na obedi ne na wonye ne ntam nemo oye wie ne sakora ne ye wo ka dia maami wotu we ye wasi sebe wode ne ka sese otuama no konyo ne se hwa akwara no oyire ni sika nyina so oyire ni sika so otuama no and some baby for no fafa se be person that se ma kwa die ne na wo sori a wa kotem sika fia bi na de abro mo because of say what dream show sakora ne oba and ye nya ne sa etu onye ne ntantam oba ne de wa hye ne shinga de ne bibia da wo se that de ne ko be di ka duru wansa na haya so na die ne no yesu ebetu nipa ka ho ye betu nipa ka ho amadie ne na kwa haya na ye beba ba kenkan no se mom kwakusafo wan zan promise wan fulfill dia nese wo so obetena ho no be kokwasa de ye hwe ma kra me street chat onye very careful okay
na nipa bia so o tie bia fa sa de we ehua de woni oba te na hu na kwa ma jade ma ne nko ne se oba no aba yadi na nyi se ko ba se nyame a okay de ohwa de da ekoso ya ni piti obey aye krado waye ready se nim guase no patase ho edoso nti kwakusafo ye adwuma okasa preko wasem na ye ka no oba ne se DNA na wo ka wa hye date no on de waye ready so si akoda no enye wo de a oba no so true challenge se eye wo de a mom DNA no de ye ready se ye kwa akoye ye bofo tini be di akire ye oba bi ye be kwa akoye no anu no libilibi no labalaba ebe humuja kora egu akoda nim na bio no kwakusafo no so waye na adwen se akoda onhwe no a saa de mi Oforisuo Aboagye menti ase ma no de be famra kwa so enu nti wonye careful wonye steady so wanye steady e wa akoda hu a mempre no kra patase fontino kankyere no mempre no kra ma wa ho keka so di ko edie no magye wadi wate nim se nkunim di be yodia obi wa ode wa asema ba be dan me ne de obi ko bo ma cho so be shego obai wadi nkunim na ho keka wo soro obai na ho keka wo soro na me keze ya mu bi pen ya mu bi pen na ho keka wo soro se dem se su njeji na ho keka de wo soro na ho keka wo soro ba me ma mu bi pen o ye kwa na bu ame wo ka se ye ba ha ayi ya friend say Cynthia Mukesi Cynthia Mukesi se fro ba no ene ne kasa se maame wo se yenkoye wo se yenkoye ye kwa ba de no ba na luzu me ka so ba sa no te de ne mo me kire se yenkoye mna wie aha yenkoye me obi na okoko ntoko so be luzu so at the end of the day na ya bono okay DNA no be ba so eno ti Emmanuel Kwakusafo onye ready 0554931131 0548931131 hello yeah come up now swear that's all I do abita na you Sompa no the best thing you feel aba na Oje de ni eya abekwa oye hu kase ya te ni ilija ni ku fo obi ni ilija ni bi ta oni ye de oni enti de na ni na se ni de bi te so ya o de la den tro so ya ku enti o ko ko ni ni na ye te so de mu ko nsi so mo mero ala baba ban na ni ti de ni se tenti o ai okay hello hello good evening majo so katache ma honya ha ba bia free udin yentio katache wentio wo ho hello yei majo so eburu katache kama nyankopon adawro ma metia tia me boss o mona sa mona for nim baba me bedi de ni bedi de yentio ya bre no we oba finibo se bla me ne die na ese I transfer wa to am no ba mo ko ye no sa wa ma we gu ba mani ma se so ba me dem no won bedi de me to ba me ti oba no be ni dem me da ma se no okay hello good evening. Majo so baby afrefre udin. Mbacho mikasafre enyina efemwe Enoch. Enoch yentio. Mbacho ya mishamala mazumapangu suye. Papano anipade yenti nitase papande ne wana mamide ne hu. Se bemba no oshene hu suye adewe mayedipe. Se that last meeting kasabubo mikasana it's a parliament say Waria, okay, at the family, at the Fana, no volunteer, for a G, another performer, and so that our enemy. Would you be much and someone now about children? See, book. No, cocoa, our remarks, and tell a duff more about the rain, sir. Say it be at the answer, and listen, but about the book because I mean, I need to take now. Kafana kwa ububabiti osheni
the dear don't cover less and come to your come. No, okay, it drew a minute to for them now went to Piabonting. Hello. 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 Baby, I'm free. That's what the Cassandra Antimampon. O Cassandra Antimampon at the drain. No, okay, into Katachi. That's all a took a back on the first one, a kick now. No, okay. Yentu. About Bana, Emma Megana Mana, I was doing Jabo for Mamma. You say you have to know the and I will do about and I will do the question. Yes, and say, no, bitch. Now we're watching me after no mass and let me not by this so mentioning Java. Now I'm some pesta, and I'm in the minute. It's a minute battle plan. No, okay, and I'm just saying Ninsana or the ball from Asem. Hello. Oh, I be see actually. Hello. Hello, yeah. Hello, Pastor. Yentio Katachi. Pastor, from the Rabbi for a factor soon I could. You. Yentio. Pastor, one in the Demona Semana, because of when I'm about Demona, was also Covaleno, Ubana Semana or Kaina or Canchiano. And then I just say, into one of the Semana already, which your banner, more was you, was saying, okay, say, want to mean here, Colana Sacolano, remember you, or Cowie and Jay, or Fino, or Corey Papantia, Mujadi, and then create it easy. But we did the kind of about our country, and no more kind of going in the Canada, or was doing already, the movie the car, when I'm on the way now, who did too much better, you see what I'm asking. You said, I'm the way, I'm an apple. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free. If I say a friend, Mrs. Thatcher, I'm going to Jacob. Actually, Yentio. If I say, first case, you know. Yet an Asian uncle has 2 money men in half. Or 2 money men in half. I'm a young who say, after me, as you be a young nation's uncle, yet an as a farm, were born about it. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free. I'm a Casa, Yentio. And the American say, Obano, Omo, dear, Nanka, dear, challenging now up in the cold light. A woman says a beman, dear. As a mere foot on the man say, only when you have a tenant question a monka, and someone of Emano. The beman is a force or some Maka, dear, and then no Makai, no Koyan and Ukraine. I mean, not some of them, Kaya, is some dear. Or me and Nanya. Nanka mumwa we wanugu so akasa krobana wusuniti esanse brono a woteso no animguase no doso osinyo no animguase ama no ene odimiti mutinti amanku no okay hello yeah me kebi akana ba ta ni na lesta me na kacho de I'm missing me Diana. No, I bet to Mamma said you can. Do who Kukumun? Oh, and Mamma, member be young quo. Your domro so up or bano, Tina Bassa. Okonsuma na ase anu asa ahuru kukum. Hello. Hello, last caller. Hello. Hello.
Okay, ya for friend nyina ensia ebre na ye be. Ma me ko akoma to ye mu ate. Said ye wakukudu si wo soro no. Me kola ba ko so tawachi. Eno nti Emmanuel Kwakusa for ye adwuma ewo kasapreko. Ebu akwa wonye ready or mutim patase enimguase no Johnson. Eno nti oba no so ye krado. Koye die ni no ne nhwe di akoda no eye ne dia. Oforisuo Aboagye menema pamfo ye kro no eyodo so mi mu